malay Suri şorşine da şakini Suri şorşine da şakini Baçake Lajra wala suram Surudi aşnabuna Vamru baduş min dakhini Ruba düşmen de khini Min malay Suri şorşine da şakini Suri şorşine da şakini Min baçake لجرا وعلى صورا سرودي أشنبون وامرو بادش من دخيني پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی پذیری طبقم را رو به دشمن میخوانم. مرگی وشیارم رگی سختم لریا چکی دست بیری مشکم مجده دوار روژی تیا مرگی وشیارم رگی سختم لریا چکی دست بیری مشکم مجده دوار روژی تیا پیشمرگ آگاهی که میشناسد ره دشوارش را، سلاح اندیشم نوید بخش آینده است. لجرا وعلى صورم سرودي أشنبون وامرو بادش من دخيني برزلوت که یامانجی خوب بیرون ببستم لخباد وزناینم تا نبینم سرباسته برزلوت که یامانجی خوب بیرون ببستم لخباد وزناینم تا نبینم سرباسته من مالا چه بلند است اهدافم، چه بلند است اندیشه رهایی. دست از مبارزم بر نمی دارم تا رهایی و سرافرازی. به پا خیزید هم تباران محرومان، بیایید متحد شویم، به زندگی نور افشانیم، به گور سپاریم روز سیاه را. ساوتی نکانم ورن ببین بیاد لشتی گشنین واجیان دوای بینین روزی را ساوتی نکانم ورن ببین بیاد لشتی گشنین واجیان دوای بینین روزی را پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است. زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن میخوانم. لجرا وعلى صورم سرودي أشنبون وامرو بادش من دخيني ربادش من دخيني ربادش من دخيني Agi şoruşman, düşmeni tersan, terşi hena, sar Kurdistan, lekulayı dali, zahmet keşan ra, haryan kır ağla, Hasan Rasan. Eşmelge komala vakfulan, eşmelge komala. آتش انقلابمان دشمن را هراسان کرد، یورش آورد بر کردستان.
از اعماق قلوب زحمتکشان برافراشتند پرچم و به پا خواستند. پیشمرگ کومله همچون پولاد لشکری از ارتش سرخ کارگران. پیشمرگ کومله وک پولان، پیشمرگ کومله وک پولان، پیشمرگ کومله وک پولان، لشکری چی ارتشی سوری کرکاران و زحمت کشی کرد کو بلد دوری. رهرو راه اتحاد مبارزه برای رهایی همه کارگران، علیه امپریالیسم، برای آزادی ایران و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها. پیشمرگ کومله همچون پولاد لشکری از ارتش سرخ کارگران. لشکری چی ارتشی سوری کرکاران وک آگر بردبن لجانی دشمنان ارتشی خین مجان. زحمتکشان کرد گردایید حول پیشاهنگ کارگران کردستان. تنها طبقه کارگر نظامی نوین تواند آفرید برای همه جهان. پیشمرگ کومله همچون پولاد لشکری از ارتش سرخ کارگرانند. لشکری چی ارتشی سوری کرکاران تک دشکی نیستم چورچی دموکراتیک ریگای بو خوش نکا بو سوسیالیزم بیوستان یک جاری بو پیشوا دیباک. چونان چون آتش بر دشمن میتازند، ارتش خونخواران را در هم میشکنند تا فردای انقلاب با نیروی پرتوان نظم سرمایه را سرنگون کنند. پیشمرگ کومله همچون پولاد لشکری از ارتش سرخ کارگرانند. یک گرتن تکوشان بو رزگاری گشتی پیرکاران دژی امپریالیزم بو آزادی ایران بو مافی چارنووس. بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش لەگەڵ بەرنامەی ڕاستەخۆی دیکە میوانی ماڵەکانتان دەبین. بەرنامەی ڕاستەخۆیم جاریشمان وەکو ڕۆژانی ڕابردوو لەسەر ئاعترازەکانی ئێران و بۆمبارانەکەی دوێنێ سپای پاسداران بۆ سەر بنکە و بارگاکانی ئەحزابی کوردی لە هەرێمی کوردستانی ئێرانە. بۆ دەستپێکی بەرنامەکەیشمان هاوڕێ ئیسماعیل قەهرمانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵەمان لەگەڵا. هاوڕێ ئیسماعیل زۆر بەخێر بن، خۆشحاڵم کە لەم بەرنامەیە بەشداریتان کرد. سپاس هاوڕێ ڕزان، سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ خۆتان و بۆ هاوکارانتان و هەروە بۆ بینەرانی خۆشەویستی ئەم بەرنامە. هاوڕێ ئیسماعیل خۆتان ئاگاداری وەسعەکە هەن کە دوێنێ بنکە و بارگاکانی ئەحزابی کوردی لە هەرێمی کوردستان بووە ئامانجی هێرشی موشکی و پەهبادی سپای پاسداران. لەسەر ئەمە چ قسێکتان هەیە؟ ئەو بە پێو زانیارانە کە بەدەستان گەیشتووە دوایین زانیارەکان لەبارەی ئەمە چییە؟ وایە ئەم ڕووداوە دووبارە ڕووی داوەتەوە یانە تکاکەم زانیاری زیاتر بنە اختیار بینەرانمان. زۆر سپاس. ئەوڵەن بە بڕوای من ئەم کارە نالەبارە کە جمهوری ئیسلامی کردی لەم شەرایەتە نەتەنیا نقطە قووەتی بۆکە لە ڕووی زعف و ئیستیسالەوە هەستکە ئەو کارێکی کە با تەوجە بە ئەو ئێقساب و تەظاهرات و ئێعترازاتەکە لە سەراسەر نەتەنیا لە کوردستان لە سەراسەر ئێرانە هەست و ماوەی 11-12 ڕۆژە ئێدامەی هەست نێتوانی گە کۆنترۆڵی کاوە وەک ساڵنەوە 6-8 ئەم ئێعترازاتە سەرکوتکە نەتەنیا نێتوانی گە بەکە ڕۆژ بە ڕۆژ گوستەرش پەیاکاوە لە حازار نەسڵێکە ها لە خیابانەکانەوە خیابانەکانیان لەژێر پای نیروگەر جمهوری ئیسلامی بە لەرزە دەرهاوەرگا نسڵێکن کە تە دنیای مدرن ئیمڕۆژە بارهاتکن. ئەو نسڵە نین کە جمهوری ئیسلامی لە ئەو یەک دوو نەسڵ ئەوەڵە بەتوانی بە ئیدۆلۆژی بە خرافات بە مەذهب و بە تەتمیع حتا
ئەوانە باربێرێ ئەمە نەسڵێکن کە ئازادیان گەرەکە نەسڵێکن کە ئەمنیەتیان گەرەکە نەسڵێکن کە کار و ئاسایشیان گەرەکە بۆ ئەوە بە نەزەر من لەو بەخاتر ئەوەسەکە ئەزهان عمومی ڕووبە دەرەوەی مەرزەکان متەوەجه کات کە گوایە ئەحزاب کوردی ئەمنیەتی لە ئەو سەرکردە ئەوە شتێکی ناڕەوا و نادرووسە بەڵکە تەمایە بەو چاواشەکاریە بتوانێ ماوەی چەند ڕۆژێتر بە عمر نەنگین خۆی ئدامە بات. هاوڕێ ئیسماعیل باستان لە ئەترازەکان ئێران کرد کە نزیکەی ئیسە 12-13 ڕۆژەم ئەترازاتە ئەدامە هەیە پێت وایە نییە ئەم کردەوەی ڕژیم ئەم تۆبارانکردن مەقەڕ ئەحزاب کورد لە دوو ئەوەی تر ڕق و تووڕەی خەڵکی هەڵگرستان و ئەو شتەکە لە ئامانجیا بوو موفەق نەبووە دووبارە شکستی خواردەوە؟ تۆز دەنگتان بوو من زعیفە کاڕی ڕێزاگە ئیجازەم بە یەک لەحسە من تانی گوشی بێرم فەرمونون کە هاوڕێ ئیسماعیل باشن هاوڕێن تا هاوڕێ ئیسماعیل دێتەوە من بەیانی شرکت نۆت هەیە کە بڵاوی کردووەتەوە لەسەر ئەترازەکان ئێران من ئەو بەیانێتان بۆ دەخۆینەوە پشتیوانی کرێکارانی پەیمانی و ڕسمی سەنعەتی نەوت لە ڕاپەڕینی گەلانی ئێران شۆرای هەواهەنگی ناڕزایەتیەکانی کرێکارانی پەیمانی و ڕسمی سەنعەتی نەوت ڕۆژی چوارشەممە 6 مانگی ڕێزبەر لە بەیاننامێکدا هۆشداریاندایە بەرپرسانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کە ئەگەر کۆتایی بە سەرکوتگەریەکانی نەهێنێت و دەست بسەرکراوان ئازاد نەکات مانگرتنی گشتی دەست پێ دەکات لە بەشێکی ئەو بەیاننامەدا هاتووە کە کوشتنی مەهسا ئەمینی هۆشدارێکی گەورە بوو بۆ ئێمەش و بە هیچ شێوەیەک نابێت پاساوی بۆ بێنێتەوە ئێمە ئەو جنایەتەی کە ئێش و ئازاری پێیگەیاندین بە توندی مەحکوم دەکەین ئێمە پشتیوانی خۆمان لە ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران دەردەبڕین و خۆمان بە بەشێکی ئەو کۆمەلگا دەزانین کە ماوەی چواردەیە ژیان و کەرامەتی ئینسانیمان لەلایەن دەسەڵاتی دژە مرۆڤی کۆماری ئیسلامیەوە پێشل دەکرێت ئەمڕۆ دۆخی ژیان گەیشتووەتە جێگەیە کە هیچ ئەمنیەتێکی ئابووری و کۆمەڵایەتی بۆ خەڵک نەماوە لە کۆتایی ئەو بەیاننامەدا هاتووە کە پێشتر هۆشدارمان بە ڕژیمدا بوو کە ئەگەر دەوڵەت داخوازیەکانمان جێبەجێ نەکات هاوڕێ لەگەڵ چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەلگا ئێمەش مانگرتنی گشتی دەست پێ دەکەین و لەگەڵ بنەماڵەکانماندا پەیوەستی ناڕزایەتیەکان دەبین بەڵام دەوڵەت وەڵامی داخوازیەکانمانی بە سەرکوت و گولەدایەوە بە گشتی ئێرشاد کەوتنە گیان ژنان و کچانی کۆمەلگا و مەهسای ئازیزی لێستاندین ئەگەر بێدەنگ بین ئەمە چارەنووسی هەمومانە هاوڕانی ئازیز هێزی ئێمە لە مانگرتنی سەراسەری و یەکگرتوویانەدایە ئێمە سەرەڕای ئەوەی کە لە ناڕزایەتی جەماوەریەکاندا بەشدار دەبین و دروشمی ژن ژیان ئازادی دەڵینەوە هۆشدار دەدەینە هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم کە ئەگەر کۆتایی بەر سەرکوتگەریەکانیان نەهێن و تەواوی دەست بەسەرکراوان ئازاد دەکەن ئەگەر کەش و هەوای ئەمنی کە بەسەرماندا سەپاندویانە هەڵنەوە شێنرێتەوە و معیشەت و کرامەتمان نەپارێزێن هەر جۆرەکە پێشتریش ڕامانگەیان بوو دەست دەکار دەکێشینەوە و هاوڕێ لەگەڵ خۆپیشاندەران لە شەقامەکاندا کۆ دەبینەوە واز لە سەرکوت و جنایەت بێنن معیشەت و کرامەت مافی سەرەکی خۆمانە کۆمەڵێک لە کرێکارانی ڕسمی نەوە چوارشەممە 6 مانگی ڕێزبەری ساڵی 1401 هەتاوی بەڵێ ئازیزان ئەمە بەیاننامێک بوو کە ژمارێک لە کرێکارانی پەیمانی ڕسمی و پەیمانی نۆت بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینی گەلانی ئێران بڵاویان کردەوە و هۆشداریان داوە بە ڕژیم کە ئەگەر واز لەو سەرکوتە نێرن ئەوانەیش بە خۆ پیشاندانەکان پەیوەستە بن هاوڕێ ئیسماعیل دووبارە بەخێر بیتەوە دۆستپاس بۆ شلداوای لەبەر ناکەم دەنگتانەوەتە زۆر زایدی من خواهشەکەم هاوڕێ ئیسماعیل هاوڕێ ئیسماعیل وتم ئەمە چەندومین جارێکە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کردەوەی ئاوا قیزەوەلانە ئەنجامەدادێ ئەوە چەند ساڵەمەوە بەر مەقڕەکانی حزبی دموکراتی تۆپباران کرد پێی وات نییە لەم شەرایەتە کە ئێران خۆرۆشاوە و شەقامەکان زۆر قەرەباڵغە
خۆپیشاندەرانێک زۆر لەسەر شەقامەکان ئێستا بەم کارە قیزەونەی خۆی دوو ئەوەندەوتر ڕق و بێزاری خەڵکی نسبەت بە خۆی مهیا کردیانی ئیتر کارێکی کرد خەڵک دوو ئەوەندە بێزار بن بە ڕژیم و ئەو پێوا بوو کە بەم کردەوە لەوانەیە بەقۆڵ ئێوە کە وتان ئەسان عمومی بەرەو دەرەوە منحرف کات و اعتراضەکان خەفاکە بەڵام شتی وا ڕووی نەدا تا چەند لەم کارە بە نەزەر ئێوە سەرکەوتوو بوو ئایا ئەسن سەرکەوتوو بوو لەم کارەیە؟ بەڵا هاڕە بەزان ئەوڵان ڕژیم جمهوری ئیسلامی ئەوە بێ ئاوڕوە ئەوە لە نەزەر بێنە الملەلیەوە چزانم لە ناو خۆی و مەردم ئێران بە تۆڵکولی ڕق و بێزاریان و نفرەتیان لەم ڕژیمە هەست هەر کارێکە هەر دەست و هەر کارێکەوە بە زەرەر خۆی و بە زەت خۆی هێنەوێت دوای خەتمەوێت لەنەتیجە ئەم تاریکی وەک حرەکاتکردی وەک ئەمەڵکردی لە دواو ئەم ماوە 43 ساڵاتە حکوومەت لەنگێلی داسەبانکە سەر مەردم ئێرانە بعد ئەم حرەکەتیجە ڕسوا بێت و ڕسوای بووگە و هەر ئایسە ئێمە لە دەرەوە شایدین ڕۆژانە لە هەموو شوێنەکانە لە هەموو شارەکانە تەظاهرات ئێترازات بەرگوزارە بێت لە خارجوەرەوە نفرەت و بێزاری خۆیان چە خەڵک ئێران چە خەڵک ئەو کشوەرگەرەکە ئێمە پشتیناتان لێنە ئظهار تەنەفر و ئیزدجارەکەن لە ئەم ڕژیمە بەتایبەت دوای ئەو عمەڵەیە ناشایست و غیر ئینسانیە نسبەت بە ژینە کردیان و لە حاڵ حەزرا ئەوە بێژم هێشتا خودی دەوڵەت مەردم کشوەرەکان نایدن خودی دەوڵەت تەوهمیان هەست بە ئەم ڕژیمە هێشتا ساخە و نەبوون لەسەری کە داخەرە ئەساماتی بای کوردستانە عەلەیەکەن بەڵام مردم و وجدانگەر ئاگا لە دەرەوەی وڵات ئەوە ئەزانن و هەمیشە بەرەنگاوە هەمیشە دایم لە ئەم ڕۆژگەرا بە تایبەت پشتیبانی و هاوبەستگیان تەک مەردم ئێرانە کردو بڕات هاوڕێ ئیسماعیل پەیامێەوە بۆ خەڵکی کوردستان چییە چ لەوەی کە ئێوە لە دەرەوەی چۆن حمایەتیان دەکەن و ئەم حمایەتکە لە چۆن تاسیریە بێ بۆ لەسەرم بمبارانی مەقەڕاتی ئەحزابی کورد لە هەرێمی کوردستان چ پەیامێکتان بۆ خەڵکی کوردستان هەیە و ئەتانەوێ ئەو خەڵکە بەرامبەر بەم کردەوە چۆن چه هەڵوێستێکیان بێت خەڵکی کوردستان بە تایبەت لە ئەوە سەرکار هاتن جمهوری ئیسلامیەوە ئەوە کە ئەزانین نەیانوت بە جمهوری ئیسلامی و تاریخیش دوای ئەم ساڵ لە یەک لەحظەی لە مبارزە لە ئستقامەت لە هاوبەستگی خۆیان کەم ناکرد ئەم حرەکەتیچە هەر وەک حرەکەتەکان کرد حتمما مەردم کوردستان با تۆجو بە شعور و ئاگاهی کە هەستیان و حتا ئایسە پێبێژم نەتەنیا لە خودی کوردستانە ئایسە بە خاص و خراوە لە ئەم مدیاگەرا وەختێک خاطر کوردستان وەک نمونەیەک ناوەوەن کە پێشڕەو بووەوە توانیدیە تاثیر دانێتە سەر مبارزە سەراسەری ئێرانی بە نەتیجە ئێمە مطمئنین کە مەردم کوردستان وەک هەمیشە لەسەر حەق خۆیان ئەچن و بەدەم ئەحزاب و سازمانهای کەوتە بۆ خۆیان دامەی خۆیان ئاسانوەرزە بووەوە وەک ڕۆڵەی خۆیان هەمیشە شایان لێکردە حتمما لە ئەم فراخان ئێستا عمومیچە چالاکانە بەشداریەکەن و جوان مثبەتانەوە و ژێرپای ڕژیم جمهوری ئیسلامی فرەتر بەلەرزە دەستێرن و ئەتوانی ئەتوانم بێژم تەسیرات زۆری هەوێ لەسەر مبارزە سەراسەری ئێرانی بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئێوە هاوڕێ ئیسماعیل قارمانی ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە بۆ بەشداری لە بەرنامەی ڕاستەوخەی ئەمڕۆماندا زۆر سپاس بۆ ئێوەی ماندوو نەبن دەستان خۆش زۆر سپاس دەکەم بەڵێ ئازیزان ئێستاش هاوڕێ ئاریا ئەمانیمان لەگەڵا هاوڕێ ئاریا زۆر بەخێر بێن مەمنون کە داوەتەکەمان قبول کرد سلااوڕە ڕێزان سلااوەتەوە بۆ هاوڕانی تەلەڤیزیۆن زۆر بەخێر بن خۆشحاڵم کە دووبارە دەتان بینمەوە هاوڕێ
ئاریا لە ڕووداوەکانی دوێنێ چوارشەمە کە سعات نزیکەی 2:30 ڕوویدا ئاگادارن کە مەقەڕەکانی ئەحزابی کوردستان ئێران لە هەرێمی کوردستانی ئێران بوونە ئامانجی پەهباد و موشکی سپای پاسداران. لەسەر ئەمە چ قسەتان هەیەوە؟ بۆچی ئەم کردەوە ڕوویدا؟ بۆچی سپای پاسداران دەستی دا ئاوا جنایەتێک؟ بەڵێ هەروەک هەمومان دەزانین ئێران ئێستا لەگەڵ احترازاتی سەراسەری خەڵکی ئێران ڕوبەڕوویە و ڕژیم بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئامانج و دیدی ئەفکاری عمومی نسبەت بەو قەزیە بەلاڕێدا بەرێ مەجبورە کە دەڕەوێک بخۆی ببینێتەوە. بۆ یاجات لەوەش بە قەولی فارسگوتنی دیواری کوتاتەر لە حیزبەکانی کوردستانی ئێرانی پەیدا نەکردووە، بۆیە بەهانەی دیوەتەوە بەهانەی کچاکی دەستکەوتەوە کە بەوە دەفەدا دوو ئامانج دەپێکێت، هەم کە متمەینە شکست دەخوا لەوە ئامانجانە، بەڵام بە نەزەری خۆی هەم دەیەوێت ئەفکاری عمومی بەلاڕێدا بێت و لەسەر تەظاهوراتەکان بیباتەوە بۆ عدێکی دیکە و هەمیش دەیەوێت زەربە لە ئەحزابی کوردستاندا کەوە مەترسیترین و گەورەترین ئۆپۆزیشن لە سەری ئێراندا کار دەکات. بەڵام بە پێچەوانەوە دەوێت بە نەزەر من نەتەنیا لە مدەتی دوێنەوە لە 24 ساعتەوە کە دەیبینین 24 ساعتی گوزەشتا هاو ئاهەنگێکی تەواو لە هەموو حیزبەکانی نسبەت بە هەموو حیزبەکانی ئێرانەوە بە نسبەت ئەحزابی کوردی پەیدا بووە. حتا خەڵکی ئێرانیش وەک دەبینین لە سوسیال میدیادا دیفاع لە حیزبە کوردیەکان دەکا، هەمیش بەو تۆبارانەی ڕێگایدا کە سەفحەیەک لە جەنایەت لە سەفحەیەکی دیکە لە جەنایەتی خۆی نسبەت بە سەطح بینێمەدەری و ئەفکاری عمومی نیشاندا کە بۆمبارانکردنی مەدرسە و بریندارکردنی منداڵ و حتا کوشتنی من ژنی دووژیان و دەنابردنی کۆرپەلەکەیەتی. پس دلیلەکەشی مشخصە، دلیلەکەشی بزوتنەوەی شۆڕژێڕانی کوردستان هیچ وەخت چۆکی دانەداوە لە مقابل هەڕەشەکانی جەمهوری ئیسلامیدا، هەمیشە وەک دروست جوانترین شعار کە چشم و چراغی ئیران کوردستان بەڕاستی لە شۆڕشدا دەنگی شۆڕشی ئێران لە کوردستانەوە هەمیشە متمەینم دەست پێدەکە لە ئایندەشدا ئەگەر ئەوەش کە هیوادارم سەرکەوێ و شۆڕشەکە ئەوەش سەر نەکەوێ لە داهاتوودا دەنگی شۆڕشی ئێران لە کوردستانەوە دەست پێدەکات و دەیویستین. بۆیە هەدەفی جەمهوری ئیسلامی ئەوەیە کە بتوانێت ئۆپۆزیسیۆنی کورد زەربەپەزیر بکە کە زەربەپەزیر نابێت، چون مێژوو نیشانی داوە هەر وەختێک لە هەرێک لە حیزبەکانی کوردستان ئەگەر پێشمەرگەیەک جانی بەخت کردووە بەدەیان ئینسانی تۆکۆشەری دیکە هاتوونە نەوە ئەو حیزبانەوە و توانیوە ئەو ڕەوتەی کە لە دێرزەمانەوە لە کوردستانی ئێراندا درێژە هەیە ئیدامی پێ بدەن و بتوانێت لە مقابل جەمهوری ئیسلامیدا بۆ وەستنەوە و سەردان نەوێن بۆ زوڵم و زۆری جەمهوری ئیسلامی. هاوڕێ ئاریا، ئێوە چ پەیامەتان بۆ خەڵکی کوردستان هەیە و بۆ خەڵکانێکی لە دەرەوەی وڵاتن چۆن دەتوانن ئەم کردەوەی جنایەتکارانەی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی محکوم بکەن و زۆرتر خەڵکی کوردستان دەتوانن چی بکەن لەم بارەوە؟ ئەگەر سکوتکان یا ئەحزابی کوردستانی ئەگەر لە بەرابەر جنایەتەی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی مەبەستەکەمەوەی کە ببوورە من تۆزێ چۆنێرە زۆر گەرمە من شڵەژاوم بەیەکە مەبەستمەوەی ئەحزابی کوردستانی چۆن دەتوانن ئەم کردەوە حکوم بکەن یا ئێوە کە لە دەروەی وڵاتن چ پەیامتان هەیە بۆ چ خەڵکی کوردستان و ئەوانە کە لە دەروەی وڵاتن؟ سوالەکە زۆر دقیقە، بەڵام من بە سێ شێوە جوابی دەبێت. یەک لە ناوخۆدا خەڵک بکە، خەڵکی کوردستان لە ناوخۆی کوردستانی ئێرانە بۆ شتانە دڵیان سار نەبێتەوە، چۆن مبارزە بەردەوامە. ئێمە لە سەنگەرداین هەمومان، ئەوان لە نێو شارەکان لە سەنگەردان، پێشمەرگە لە شاغ لە سەنگەردا و ئێمەش لە دەرەوەی وڵات هەمومان دەست لە دەست یەک دەتوانین هاوپشتی یەک بین و ڕێگە نەدەین کە دڵمان سار ببێتەوە. وهروها بۆ حیزبەکانیش دوو ڕۆژە هەماهەنگێکی زۆر هەیە، بەتایبەتی لە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەدا کە ئەندامانی هەموو حیزبەکان دێنن قسە دەکەن. من دوێشە و بینیم کە ئەندامانی هەموو حیزبەکان هاتن بەتایبەتی دوو تەیفی لە هەوڕایانی کۆمەڵی زەحمەتکێشان و کۆمەڵی شۆڕژێر زەحمەتکێشان کە هاتن قسان، یعنی ئەوڵین جارە بۆ تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە هەمچون شتێک دەبینیم. بەڕاستی من زۆر دڵم پێخۆش بوو. دەتوانێت ئەو هەماهەنگیە ببێت هەموو حیزبەکان، نەتەنیا بڵێن کە فقط کۆمەڵە و ناوەندی هاوکاری. مەسەڵەن بۆ نمونە کە دوێنێ حیزبی پاکی زەربەپەزیر بووە کە بتوانین لەگەڵ وانیش
واردی هەماهنگێک بن حداقل لەسەر ئەو مەوزوعها کە ژیانی هەمووان لە خەتەردایە هەموو حیزبەکان لە دەوری کۆکردنەوە هەماهنگ بن و بۆ حیزبەکانیش من وەک پیشنهادێکی شخصی کە چەند ساڵەوە پێش پشمدا وەڵام ئێستا دووبارەی دەکەمەوە پیشنهادمەیە بۆ هەموو حیزبەکان بێکەوە سوخۆنگەیەکی مشتەرەک دانێن و هەروەها سعی بکەن هیوادارن کە لە ئایندەدا ڕوودا لە دوور هەر جۆرە جیاوازەیەکی ئیدئۆلۆژیەک بتوانین هێزێکی هاوبەشی نظامی لە هەموو حیزبەکاندا بۆ مواقعی زەروری پێش بێنن نەک دائیمی کە بڵین شاید دائیمی بەڵێ ئەو هەماهەنگی بووە هەمیشە ئەو کەوەڵێن سخەنگووی مشتەرەکیان بێ ئەو شتە لە بین حیزبەکانە بووە و بە مەحز ئتلایابیە ئەوە کە ئەخبارێ لەناوە بێت کە وا شتێ ڕوودا حتمما بین حیزبەکانە ئەو شتە ئەتلا ڕسانیە کردێت بەڵێ و بۆ دەرەوەی وڵاتیش داوا لە هەموو ئینسان شۆڕژێڕەکانەکەم کە لە وڵات بەتایبەتی لە وڵات ئەوروپایەکان دەژین چۆن لێرە فرسەت زیاترە بە مەزێ بە خاطری ئەوەی دموکراسی زیاتر هەندێک دموکراسی و ئازادی هەیە ڕێگا بە خۆپێشاندان هایەکی مەساڵەت ئامیز دەدرێت هیوادار هەموو کوردەکان هەموو ئێرانیەکان و هەموو کوردانێک لە بەتایبەتی و کوردانێک لە ئەوروپا دەژین بێنە سەر شقامەکان دەوڵەت‌های ئەوروپایی مەجبورکەن کە لەسەر ئەو قەزەیە بێنە جواب چۆن هەر لە ئەوڵەدا گوتم جەنایەت کراوە تۆ وەختێک مەدرسە بۆمباران دەکەی منداڵێک بریندار دەبێت لە مەدرسەدا واقعا هەجێکی جەهان ڕووی بداوت هەموو دنیا بانگەوازی بۆ دەکا و محکومی دەکە بەڵام بەداخەوە چون لەسەر مناڵی کورد ڕووی داوە زۆر وانە پشتیوانی لێ ناکرێت بۆیە هیوادارم کە هەموو کوردەکان لە دەرەوەی وڵات لە هەموو شارەکان بێنە سەر شقامەکان بەبێ جیاوازی فکری بەبێ جیاوازی چاولێکردن جیاوازی سیاسیەکان ئێمە بۆ خۆشمان لێرە لە شاری یوتیوبەری سوێد بانگەوازمان داوە سبەین تەزاوڕاتێکمان هەیە بە هاوکاری کۆمەڵە و ناوەندی هاوکاری حیزب کوردستانیەکان و داوا لە هەموو خەڵکی شاری یوتیوبەری و هەر ئوستانەکەش دەکەین دەوروبەر ئوستانی وێسترایەتلەند ئەگەر بۆیان دەکرێت بێن بەشدار بن بۆی بە وڵاتی سوێد ڕابگەێنین کە بەڵێ ئەو دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی دەوڵەتێکی تۆریستە قابلی احتماد نییە شاید لە دەورایەک زەمنە بنابەر مبادلاتی سیاسی و اقتصادی خۆیانی ارتباطی لەگەڵ دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی بێ بەڵام دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی هەر ئەو دەوڵەتای ئینسانکوژەیە کە ئێستا دەیبینیم کە مناڵێک لە مەدرسەدا بۆمباران دەکات بۆیە هیوادارم کە خەڵکێکی زۆر بێ هیوادارم ئەگەر فرسەتیش ببێسبێنە بتوانین پەخشی مستەقیمێک لە تەلەڤیزیۆنەوە بڵاوکردن ساعت 5 بە وەختی ئەوروپا دەبێ وابزانێت بێتە 6 بە وەختی سلێمانی هیوادارم کە ئەو فرسەت ببێ و خەڵکێکی زۆر بتوانن نەک لە یوتیوبەری لە هەموو شارەکانی ئەوروپا بێنە نەو شەقامەکان و دەنگیان هەڵبڕن و ئەو جەنایەتە محکوم کرد. زۆر سپاس هاوڕێیاریە مەمنون بۆ بەشداریت. خواهش دەکەم سپاس بەوەش کە کاتتان لە اختیار منە. خواهش دەکەم دەستێ خۆش بێت. عزیزان دوای ناوبڕێک بێمەوەلاتان. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. سڵاوی گەرمی دڵی پڕهمێدی مەد پێشکاش بەڵێنگی هەردی وڵاتەی هەڤاڵی پێشمەرگا سڵاوی گەرمی دڵی پڕهمێدی مەد پێشکاش بەڵێنگی هەردی وڵاتەی هەڤاڵی پێشمەرگا سڵاوی گەرمی دڵی پڕهمێدی مەد پێشکاش بەڵێنگی هەردی وڵاتەی هەڤاڵی پێشمەرگا لە دەوری داست و تفەنگت گەڕێم کە ڕۆژی خەبات لە ئاستی هەڵمەتی تیژێت چ ناگرێ بەرگا لە دەوری داست و تفەنگت گەڕێم کە ڕۆژی خەبات لە ئاستی هەڵمەتی تیژێت چ ناگرێ بەرگا ئەوێستە تۆی لە شەوی تارمۆمی هەڵگیرساو لە نێو دڵی شەوە زەنگا وەکو گڕێک ڕاستە ئەوێستە تۆی لە شەوی تارمۆمی هەڵگیرساو لە نێو دڵی شەوە زەنگا وەکو گڕێک ڕاستە بینەرانی خۆشەویست بە بۆنەی هێرشکردنە سەر ناوەند و مەقەڕەکانی ئەحزابی کوردستانی لە هەرێمی کوردستانی عێراق کۆمەڵە ڕاگەیاندنێکی داوە کە ڕاگەیاندنەکە بە بۆنەی مانگرتنی ڕۆژی شەممەوە کە بانگەوازی مانگرتنی کردووە ڕاگەیاندنەکە بەم جۆرە دەست پێکەکە کۆمەڵانی خەڵکی خەباتکاری کوردستان ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بێتوانە لە دامرکاندنەوەی ئاخێزی شۆڕشگەرانی خەڵکی ئێران بەو ئامانجانەی کە بە خەیاڵی خاوی خۆی سەرنجەکان لەسەر دیمەنی خۆرۆشا و شکۆداری خەڵک لەسەر شەقامەکانی کوردستان و ئێران بەلاڕێدا ببات و ئاراستەی ئەو دوی سنوورەکانی بکات ڕۆژی چوارشەممە 9 مانگی ڕەزبەر بنکە و مەقەڕەکانی حەزبە سیاسیەکانی کوردستانی ئێرانی لە هەرێمی کوردستان کردە ئامانجی هێرشی موشکی و پاپاتی لە ئاکامی ئەم هێرشەدا 13 کەس گیانیان بەخ کردووە و 10 کەسیش بریندار بوون کۆماری ئیسلامی لە ساڵەکانی ڕابردوودا هەر جارێک کە دەستی داوەتە کردەوەیەکی لەو چەشنا لەگەڵ کاردانەوەی لێبڕاوانەی خەڵک بەرەوڕوو بۆتەوە کۆماری ئیسلامی کاوانەی لە ڕابردوو وەرنەگرتووە و توانای دامرکاندنەوەی بڵێسەکانی ئاخێزی شۆڕشگەڕانەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێرانی شێنیا جارێکی تر ئەم سیاسەتە شکست خاردووی خۆی دووپات کردوێتەوە ئێمە دڵنیان کە ئەو شەپۆڵە عەزیمەی دوای کوشتنی ژینای جوانەمەر کەوتووەتە ڕێو سەرتاسەری ئێرانی گرتووەتەوە بەم هەوڵە لاواز و بێ ئاکامە خامۆش نابێت ئێستا کاتی ئەوە هاتووە کە کۆماری ئیسلامی وەڵامی ئەو جنایەتانەکە ئێوە کۆمەڵانی خەڵکی خەباتکاری کوردستان وەربگرێتەوە بەم جۆرە لەگەڵ هەموو هێزە سیاسیەکانی دیکەی چالاک لە کوردستان ڕۆژی شەممە 9 خەزەڵوەر وەک ڕۆژێک مانگرتنی گشتی لە سەرتاسەری کوردستان ڕاتەگەێنین لەم ڕۆژەدا قوتابخانە و زانکۆکان دادەخن و مامۆستایان و خوێندکاران لە ناوەندە پەروەردەکاندا کۆ دەبنەوە و ئیدانەی هێرشکردنە سەر ناوەندە سیاسیەکانی حیزبەکانی کوردستان دەکەن سەرجەم دوکان و ناوەندەکانی بازرگانی دادەخرێن جگە لەوانەی کە پێداویتە سەرەتاییەکانی ژیانی خەڵک وەک نانواخانەکان دابین دەکەن کارگا و ناوەندەکانی بەرهەمهێنان دادەخرێن و کارمەندانی بانک و فەرمانگە حکوومیەکان ناچنە سەرکار
دەبا کۆماری ئیسلامی ئەوە بزانێت کە خەڵکی کوردستان منداڵەکانیان لە هەر شوێنێک بن لە ناوەندە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان و لە زیندان و هەر شوێنێکی دیکەدا بە تەنیا جێ ناهێڵن و پشتیوانیان لێجەکان. با ڕۆژی شەمە دیمەنێکی شکۆداری تر لە بزوتنەوەی شۆڕشگەڕانی خەڵکی کوردستان لە بەرچاوی جیهان نمایش بکرێت. داوا لە هەموو ئەو لاو ژن و پیاوانە دەکەین کە لەم ڕۆژانەدا لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامیدا سینگی خۆیان کردوتە قەڵخان و هەروەها لە سەرجەم کرێکاران و ڕێکخراوە کرێکاری و دامەزراوە مەدەنی و حزب و لایەنە سیاسیەکان لە سەرتاسەری ئێران داوا دەکەین بە هەر شێوەیە کە دەتوانن لە مانگرتنی گشتی نۆی ڕزبەر خەڵکی کوردستان پشتیوانی بکەن. کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمۆنیست ئێران هەفتەی ڕزبەری ساڵی 1401 هەتاوی بەرابەر لەگەڵ 29 سپتامبری ساڵی 2022 زاینی. بەڵێ ئازیزان، هەروەک شارەم پێکرد کۆمەڵە و باقی لایەنە سیاسیەکان ڕاگەیاندنێکیان داوا بۆ ڕۆژی شەممە بۆ مانگرتنی سەرتاسەری لە ئێران و هیوادارم لە باقی شارەکانی ئێرانیش ئەم مانگرتنە پشتیوانی لێ بکرێت. هاوڕێ فەراست بەخێر بێن، زۆر خۆشحاڵم کە لەم بەرنامەیەدا میوانداریتان دەکەم. زۆر سپاس دەکەم هاوڕێ ڕێزان و من سڵامەیە بۆ بینەرانی ئازیز و هاوڕێ فەراست دەنگ ئێوە بۆ من نایە، دەنگتان زۆر دەنگم بەڵێ تواوە ئەیسە زۆر باشە. ئایسە باشە ببورم بە مۆبیلەکەمە ئەگەر تۆزێ بە مۆبیل قساکەم ئەگەر تۆزە حرەکەتیشکا بمبەخشن. زۆر سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ ئێوە و دەستەندەرکارانی ئەم بەرنمەیە کە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەیە ئەم نزیک بە 2 هەفتەیە ماندوو بوون و ماندوو نەبوونیتان لێکەم و هیوای سەرکەوتنم هەیە هەموو لایە و هەروەها زۆر سپاس بۆ بانگیشتنەکەتان لە رابطە لەگەڵ ئەم وەزعەدا کە باسەکەین کە ئەبێ بڵێ واقعەنەوە مەرگی ژینای جوانە مەرگ واقعەن هەر بە مانگرتنە سەراسەریەکە لە کوردستانە کە دەستی پێکرد ئەمە زۆر ڕنگدانەوەیەکی باشی بوو لە سەتحی نەتەنها کوردستان و ئێران و بەڵکو لە سەتحی جیهاندا ئەمە دەنگدانەوەیەکی زۆر گەورەی بوو و خەڵکانێکی زۆر لە هەموو توێژ و چینێک و کەسانی کە پشتیوانیان لەم حرەکەتە ئەترازیە کردوە لە دژی قەتڵی ژینا ڕاوەستان و خەم و ناڕەحەتی خۆیان دەربڕی. و من لێرەدا پێشتر بڵام کە من سەرخۆشیەکەم لە تەواوی ئەو گیانبەخت کردوانەیە کە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا لە تەواوی ئێرانە کوردستان و ئێران کە گیانیان بەخت کردووە سەرخۆشیەکەم لە بنەماڵەکانیان. بەڵێ ئەوەی کە لە رابطە لەگەڵ ئەم وەزعی مەوجودی ئێستادا ئەبینین کە ئەمڕۆکە جمهوری ئیسلامی لەگەڵ ئاخێزێکی سەراسەریە بەرەوڕوو بووە کە قودرەتی سەرکوتی ئەوی نەماوە، ناتوانێت سەرکوتی بکات و ناتوانە لە سەرکوتی هەرچەند لە ڕۆژی ئەوەڵی و ئەمە ماوەی 43 ساڵە ئەو ڕژیمە خەڵک سەرکوت ئەکا هەر چکۆلەترین دەنگی ئاعتراز کە بەرزۆ بووە سەرکوتی کردن و بە هەموو شێوەیە قەتڵ عامی کردن و زیندان و ئەشکەنجە و بە هەموو شتێ متەوەسل بووە. ئێستش ئەلبەتەخەوە ئەو کاری خۆی هەر ئەکا، بەڵام ئەبێ بزانێت کە ئیتر ناتوانێت و سەر ناتوانێت بێت خەڵک بێدەنکات. هەروە کە ئێستای خۆشتان باستان کرد لە ئەو ڕاگەیاندنەدا دوێنێ چوارشەممە هێرشی هەوایی کردووەتە سەر بە تۆپ و خۆمپارە و بە تۆپەوە هێرشی کردووەتە سەر بنکەی ئەحزابی سیاسی کوردستان لە ئیقلیمی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی لە باشووری کوردستان و بەداخەوە ژمارەیەک یانیان بەخت کردووە و ژمارەیەکی زۆریش بریندارن. من سەرخۆشیەکەم لە بنەماڵی ئەو گیان بەخت کردووانە و ئارەزووی شەفا و سڵامەتیەکەم بۆ بریندارەکان. بەڵێ ئەوەی کە ئەمڕۆکە دەنگی داوەتەوە ئەلعان لە تەواوی دنیا هەر ئەم لە وڵاتانی دەرەوەی ئێرانیش هەر ڕۆژ ئاکسیۆن و ئێعتراز ڕێئەکەوێت لە حتا لەلایەن دەوڵەتەکانەوە خودی ئەو دەوڵەتانەوە کە کەسانی سیاسی و ئەحزابی سیاسی ئەوانیش دێن و لەسەر ئەم مەوزوع قسە ئەکەن و ناڕەزایەتی خۆیان دەرئەبڕن و خەم و ناڕەحەتی و پژارەی خۆیان بەرامبەر بەم جەنایەتانە دەرئەبڕن و بتایبەت بە جەنایەتی ژینای عەزیز. ئەوەی کە بەڵێ فەرموو قسەکانتان دامەبەتان
بڵێ ئەوەی کە ئەمڕۆکە ئەبێ بڵێن کە واقعەن ئەم ڕژیمە بە تەواوی لەلایەن خەڵکۆ چوەتە ژێر پرسیارەوە ڕژیم خەڵک ئەو ڕژیمەی ناوێت درستە ئەلان مەسلەی حجاب لە ئارادای بە مەسلەی حجاب هەستاون ئەوە ئەرکێکی گەورەیە کە ئەبێ ئەوە خەباتی بۆ بکەن بەڵام خەڵک دڵیان پڕە لە زۆر مەسایلی تر فەقیری بێکاری هەژاری دەربەدەری زیندان ئەشکەنجە ئێدام هەمووی ئەمانە دەردی خەڵکن یعنی خەڵک ئەزانن کە ئەو ڕژیمە ناتەوانە ناتوانێت جوابی هیچ خاستێکی ئەو خەڵکە بداتەوە یعنی ئەلان ئەگەر بڵێن خەڵک ڕژاونەتە سەر خیابان و قسەی ئازادی ژنان داوا ئەکەن و ئازادی پوشش بۆ ژنان داوا ئەکەن ئەمە خۆ مەرحەلەیەکە وەلێ ئەمە شتێکە کە لە ئەهدەی ئەو ڕژیمە بەرنایەت یعنی ماهیەتی ئەو ڕژیمە لە ڕۆژی ئەوڵەوە کە هاتووەتە سەرکار لەگەڵ ژنان و لەگەڵ حجاب و ئەمانە بەرەنگاری کردو و هەنگاو بە هەنگاو چۆتە بەرەوە هەرچەند مبارزاتی ژنان هەروە بەردەوام بووە لە مقابڵی وێساون و چوونەتە پێشەوە بەڵێ ئێوە فەرمون هاوڕێ فەرەنسەت ئاگادارن کە دوێنێ مەقەڕەکانی ئەحزابی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراق ئامانجی تۆپبارانی موشک و پەهپادی سوپای پاسداران قەراریان کرد بۆچی سوپای پاسداران ئاواکردەوەیەکی کرد و پەیامتان بۆ خەڵکی کوردستان چییە بەتایبەت کە ئێستا کۆمەڵە و چەند لایەنێکی سیاسی ڕاگەاندنێکی بانگەوازی مانگرتنی گشتی بۆ ڕۆژی شەمەیان کردووە بەڵێ ئەمە ئەوەڵین دەفعە نییە کە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی وا ئەکات ڕژیمی جمهوری ئیسلامی کە هێرشی کردووەتە سەر بنکەی ئەحزابی سیاسی لە کوردستانە ئەمە کاری ئەوەڵی نییە بۆ ئەوە کە خەڵکی کوردستان و هەروەها باقی خەڵکی ئێران لە سەر شەقامەکان بگەڕێنێتەوە بۆ ماڵەوە چاوترسێنیان کا و تهدیدیان بکا بەوەی کە ئەوە ئێمە خەریکین ئەحزابی سیاسی لە بینەوەین و ئومیدی ئێوە مەسەلەن ئەزانێت کە ئەو ئەحزابە لەناو خەڵکە پایگایان هەیە و پایگای تودەییان هەیە و ئەزانەوە جوابی خاستەکان و بانگەوازەکانی ئەو ئەدەنەوە گەرەیکێتی بەو جۆرە خەڵک بترسێنێت و خەڵک بگەڕێنێتەوە بۆ ماڵەکان بەڵام بەداخەوە من لە قسەکانمان لە پێشترە وتمەوە کە چەند نەفەر گیانیان بەخت کردووە و هەروەها بارودۆخەکە چۆن بووە پێویست ناکە بچمە سەرەوە بەڵام ئەوەی کە بڵێن خەڵکی کوردستان ئەوە باش ئەزانێت باش ئەزانی خەڵکی کوردستان لەگەڵ ئەحزابەکەی خۆیان کوردستان ئەحزابێکی کوردستان وڵات منطقەیەکی تەحەزب یافتەیە پڕە لە ئەحزابی سیاسی بە هەموو جۆرێک ئەمانە هەر کام لە خەڵکی کوردستان ببینی سەر بە حیزبێ یعنی منزومێ تەرەفداری لە حیزبێک ئەکات بێ خەڵکی کوردستان سیاسین خەڵکی کوردستان بێ ئەوە نین کە حیزبی سیاسی نەناسن و یا لایەنگری لە حیزبێک نەکەن جا هەر ببوونێ ئەوە خەڵک ئەم ئەحزابە لەناو کوردستانە پایگای تودەییان هەیە و خەڵک متمئنن کە جواببووی ئەم مانگرتنە ئەدەن و هەروەکە ئێوەش ئیشارەتان کرد مانگرتنی ڕۆژی شەممە بۆ ئەوەی کە هێرشەکانی هێرش و تەعەرڕز و ئەو کارانەی کە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ سەر ئەحزاب ئەیکا محکومی بکەن من بەنۆبەی خۆم چاوەڕێم و هیوادارم کە خەڵکی کوردستان هەروواکە تا ئیسە جوابی بانگەوازەکانی کۆمەڵە و باقی ئەحزابی سیاسیان داوەت و ئەم جارێش هەروە ئەچنە پشتی و بەباشی جواب ئەدەنەوە و یەکدەنگ و یەکڕەنگ هەمویان بازار و مەکتەب و دانشگا و ئیدارە و هەموو شوێنەکان بە تایبەت بێجگە لە چەند شوێنی ئیسراریکە بۆ بژیوی خەڵگەوە پێویستە وەک نانەوەخانەکان و چەند جێگای تر ئەوە حتمما جوابی ئەوە ئەدەنەوە و هیوادارم کە خەڵکی کوردستان یەکدەنگ بچنە پشت ئەم مانگرتنە و پشتیوانی لە مانگرتنەکەن و بە دوایشیدا دەنگ بداتۆ لە ناو خەڵکی ئێران و خەڵکی ئێرانیش بێنە پشتی هەروەها کرێکاران بێنە پشتی کرێکارانی شرکەتی نەفت و سەنایع و باقی شوێنەکانی تر بێنە پشت ئەم مانگرتنە و یەکدەنگ خەڵکی ئێران بگەێنن بە مانگرتنێکی گشتی و هەروەها ئێستا بیندیمان مانگرتنی معلمان و دانیشتویان هەروە جاروبار لە ئارادایە بە پشتیوانی ئەوانە یەکدەنگ هەموو بنە ئیعتسابێکی سەراسەری بکەن و ئەم کردوانەی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی محکوم بکەن زۆر سپاس بۆیەوە هاوڕێ فەرانسە ساڵح یاندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە بۆ بەشداری لە بەرنامەی ڕاستەخۆی ئەمڕۆماندا
زۆر سپاس بۆ ئێوەیش مەمنون لە وەختی پێتاندام سپاس. ئازیزان دوای ناوبڕێکی دیکە دێمە وڵاتە. ژیان ئازادی، ژیان ئازادی، ژیان ئازادی، ئازادی سەرچاوەی خۆشی و شادی نابوو زوڵم و بێدادی، سەرچاوەی خۆشی و شادی نابوو زوڵم و بێدادی، ژیان ئازادی پێشەنگی شۆڕەژم بێ نەسرەوتن سەرکەوتن بێ، پێشەنگی شۆڕەژم بێ نەسرەوتن سەرکەوتن بێ، چەقڵی چاوی دوژمن بێ، ژیان ئازادی. تۆ نامریژی ناگیان ناوت ڕەمزی بەرخۆدان، تۆ نامریژی ناگیان ناوت ڕەمزی بەرخۆدان، تێکرا دێڵێن هەموومان ژیان ئازادی. ناترسم ناترسم دەتڕوخێنم نالەرزێم، لێت ناترسم ناترسم دەتڕوخێنم نالەرزێم، تا ڕۆژی مردن دەیڵێم ژیان ئازادی. بەڵێ ئازیزان، هەر وەک هاوڕێ فەراسەتی ساڵحی وتیوە بانگەوازی کۆمەڵە و لایەنە سیاسەکانم خوێندەوە سەبارەت بە بەشداریکردنیان لە مانگرتنی گشتی ڕۆژی شەممە، هیوادار ئەم مانگرتنەوە پێشووکە بۆ قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی ڕاگەیەندرا، ئەم مانگرتنیشە بە ئستیقباڵی ئێوە ڕوبەڕوو بێ، بە بەشداری زۆری ئێوە ڕوبەڕوو بێت و بتوانین جارێکی دیکە بە جمهوری ئیسلامی نیشان بدەین کە ئەم کارە قیزەونانەی ئەوانە قەت لە ورە و لە هێزی جەماوەری کوردستان و ئێران نابەزێەوە، ئەم کارانە هیچ تەسیرێکی لەسەر ئەدامەدانی ئەو ئەعترازاتانە نابێت و خەڵکی کوردستان و ئێرانیش تا سەرنگونی نظامی جمهوری ئیسلامی ئەم ئەعترازاتانە ئەدامە دەدەن. ئازیزان، ئێستەیش هاوڕێیانی بەشی فارسیمان ئامادەن کە بێن بۆ پێشکەشکردنی پەخش زیندەی ئەمڕۆیان. تا ئەو کات من ئێرە بەجێ دێڵم و ئستدیۆ ئەسپێرم بەوان تا ئەوان دێنێوەی چەند کلیپێ دەبینن. تۆفانی شۆرش خستاوە، هێرشی ڕاشی دێوەت ماش لەولاوە، هەڵکەین ئاڵای هەڵمەداری ڕاپەری، ئاڵای سووری ئازادیمان شاکەوە، کارگەری ڕابەر پێشەنگی جەماوەت، هەستین ڕابین بۆ ڕزگاری بەشار، هەستین تێکرا خوێنمشتان فرود و لاقەی، حاکمان لە مەگیدیەدەم پێنەوە، باواری هەڵمەت بەناماری بیەت، ئاجێری کەینەوە سەرچاوەی منە، هەموو شەڕ و کوێرەواری ستەمگەری بڕواو نەیتەوە تا هەتایە. دەکەینە تا شیکاگۆ، هەندەی لە
دنگی یک کارگران بکو با هیچ دیواره بر ممدن گناکی چوال رنگو کز من جیانات حالتو با دنیای بیدرسی و بیمترسی رابینه کمالانی دیل شد سوا هستیم تکرار بمستب روتوناکی بکمال مرگی یادم تنوا هاواری هومت بلا ماری بیرد باجری کین واسه چاوی مینا آم شو جواری مسکنگری بلوانه کاوتا ستنکاری و حکمی سرمایه تک دل بروخنین داری شیبینی بس یادن دانا و دن بیل دنیایا سیز مالا یک گردن دایا یک گری کشکی ستنکاری و حکمی سرمایه تک دل بروخنین داری شیبینی بس یادن دانا و دن بیل دنیایا هاواری هومت بلا ماری بیرد باجری کین واسه چاوی مینا آم شو جواری مسکنگری بلوانه کاوتا هدایا رنجیزینو بشی نداد پروری نسی لیادم آدمی من بولتنان هر حول آدم فکرکم من لجری حکمی نداد پروری و بشبران واده ایلموا دن حال برن برنوا شطام من بس بینتی نابه عبد زیمان پرکار برن چشان با شکوی چلادکان ای حولیانی رنجی کران بنو میدانی خونخان اما همو با یک سری دبین حیز و پشتیوان دنها برن ورنوا شقامکان نداد پروری نسی لیادم آدم هی من بولتنان هر حول آدم فکرکم من لجری حکمی نداد پروری و بشبران واده ایلموا دن حال برن برنوا شطامکان کوینشان من ناروخنه ولی برزو ما پیرون من آدمی نمانوه
مکان روزگار کمرده شنازی و کلدان با طرف سوری خیابان و شنکان دنها برن ورنوا شخابکان هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین توتگر سوزم دیداری خنجی و اوای ملت بسر دستی بجی توتگر سوزم دیداری خنجی و اوای ملت بسر دستی بجی هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین توتگوتا داری بونی دجمنی البرزوخاو هر لپوتی تابنی توتگوتا داری بونی دجمنی البرزوخاو هر لپوتی تابنی هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین مشعلی آزادی ها کربادیان بوگلن روشن به تاکور جیان مشعلی آزادی ها کربادیان بوگلن روشن به تاکور جیان هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین روای میجو برو کش بگمان او اسوره بیوتا روای میجو برو کش بگمان او اسوره بیوتا هزی خبر آفرین هر وقت بستانی گرمی آورین 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 با اعدام گل و قتل چکاور نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمری از توی زندون
میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه. به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه. به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم. به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی میخوام با جرأتم رویا بسازم. میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم. میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم. به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه. به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم. به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم. به ترس از من، به ترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم. به ترس از من، به ترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم. میخوام با جرأتم رویا بسازم. ایستاد اول به چرخ کار، رمزی از تن زدن ز استثمار. نیروی کارمان و بازوانمان نباید رود به یغماشان. کارگر متحد سوی پیکار، نظم سرمایه را کن نگونسار. تا به پاداریم نظامی نو، آزاد برابر جهانی نو. بشنو کار. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران،
درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه مهمان خونه های گرم شما هستم در بخش زنده دیگر. عزیزان، همونطور که مطلع هستین دیروز چهارشنبه سپاه پاسداران با پهپادهای انتحاری و موشک به مقرات احزاب مخالف رژیم در کردستان عراق حمله کرد و در جریان این حمله تا همکنون 15 نفر جون خودشون را از دست دادن و بیش از 40 نفر زخمی هم این حمله در پی داشته. خب میدونید که در 12 روز گذشته بعد از قتل مهسا امینی سراسر ایران مردم با اعتراضات و شعارهای مختلفی به خیابون‌ها اومدن و خواهان سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند و همونطور که مشخصه این خیزش سر باز ایستادن نداره. در مورد اعتراضات مردمی و حمله سپاه پاسداران به مقرات احزاب اپوزیسیون مخالف رژیم در اقلیم کردستان عراق گفتگویی داریم با رفیق محمد رضا شالگونی، فعال سیاسی و از کادرهای برجسته سازمان راه کارگر. رفیق محمد رضا، با سلام و درود از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. خیلی ازتون سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم. زنده باشید. خیلی خوشحالیم که حضور دارید. خب رفیق محمد رضا، همونطور که گفتم سراسر ایران رو یک همبستگی قابل ستایش و چشمگیری رو فرا گرفته، به طوری که در شعار میدن از تا تهران ستم علیه زنان و این شعار رو دقیقاً در تهران هم تکرار میکنن و همینطور مثلا برای نمونه از تبریز شعار میرسه که خشم مردم تبریز دیگه شده لبریز و شعارهایی که نشان از همبستگی که داره، همبستگی بی سابقه داره و همه مردم در گوشه و کنار ایران خواهان سرنگونی رژیم هستند. با توجه به این همبستگی عمیق که بین مردم به وجود اومده، همبستگی که قومیت‌ها و ملیت‌ها رو در نوردیده، چرا در این شرایط رژیم جمهوری اسلامی به احزاب مخالف خودش در خاک کردستان عراق حمله کرد؟ به نام مهسا امینی، دختر مظلوم ملت ایران، همه شهدای بزرگوار این خیزش بزرگ مردم ایران. والا من فکر میکنم که در پاسخ به این سوال شما، جمهوری اسلامی از این که یک جنبش، یک خیزش سراسری در ایران، در 4 گوشه ایران در واقع شکل گرفته و همه جا مردم به پا خواستند و با شعار واحد به پا خواستند در اعتراض به زنستیزی جمهوری اسلامی به پا خواستند و طبیعتاً به خاطر اینکه مهسای مظلوم دختر کرده و کردستان ایران میتونه به اصطلاح کانون درگیری های بزرگ بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی منافعش در اینه که نیروهای کرد رو تحریک بکنه و اونها به صورت مسلحانه وارد میدان بشن. اگر این کار صورت بگیره، حتی در داخل کردستان دامنه شرکت مردم عادی، مردم کوچه و بازار در اعتراضات کاهش پیدا خواهد کرد. واقعیت اینه که نقطه قوت مردم، همه مردم ایران و از جمله در کردستان، در برتری عددی اوناست. البته رژیم نقطه قوتش اون سلاحاشه، نمیدونم نیروهای آموزش دیده سرکوبشه، به اصطلاح دستگاه‌های امنیتیشه. ما باید با قدرت
به اصطلاح خودمون بجنگیم، با نقطه قوت خودمون، به نقطه قوت مردم ایران تکیه بکنیم. اون برتری عددی ماست. هرچه بیشتر به اصطلاح هزینه شرکت در مبارزه، در شرکت مستقیم در اعتراضات کاهش پیدا بکنه، عده بیشتری در اون شرکت خواهند شد و هرچه دامنه حرکت گسترده تر بشه، رژیم درمانده تر خواهد شد. یادتون باشه که همه رو نمی شود کشت، همه رو نمی شود به زندان برد، همه رو نمیشه کنترل کرد. در 4 گوشه کشور حالا خیزش های بزرگی هستش و همه دارن اسم مهسا رو به زبان میارن، همه به اصطلاح دارن علیه حجاب صحبت میکنن. کشوری که واقعا کشور ضرورتا اینطوری نیست که مثلا ایرانی ها پیشرفته تر از جاهای دیگر هستن که حالا به یک انقلاب زنانه، به قول یه عده از اکادمیسین های پیشروی که یک بیانیه دادن، یک اولین انقلاب فمینیستی دست زدن. واقعیت اینه که ما گرفتار یک رژیم وحشتناکی هستیم که کهتری زن رو، سرکوب زن رو به پرچم خود تبدیل کرده است. در واقع حجاب اجباری پرچم موجودیت جمهوری اسلامی است. زنان ما حالا بلند شدن که این پرچم رو به زیر بکشن و هرچه تعداد زنان و مردان، جوانان، دختران و پسران ما در سراسر ایران بزرگ بیشتر باشه، رژیم درمانده تر خواهد شد. واقعیت اینه که همین الان میبینید که خبرهایی که میدن خودشون درز میکنه اینه که نیروهای به اصطلاح سرکوب رژیم فرسوده شدن، خیلی هاشون خواب و به اصطلاح استراحت ندارن، همه رو هم نمیتونن به میدان بیارن. واقعیت اینه که چشمگیرش ظهور شکاف در داخل نیروهای رژیم. حتی توجه داشته باشید که خیلی از این بسیجی ها و اینها که مخصوصا اینا در قدم اول روی اونها حساب میکنن که مثلا مردم رو قلع و قم بکنن در رویارویی های بزرگ، اینها غالبشون نیروی پادگانی نیستن. نیرویی که نیروی پادگانی نباشه، خانواده هاشون رو مردم میشناسن در محلات، کوچه و بازار فلان و اینها آسیب پذیرن. هرچه بیشتر مردم به میدان بیان، تعدادشون بیشتر بشه، پیروزی ما قطعیه. این قیامی که بلند شده، ببینید چند روز گذشته حالا سر باز ایستادن نداره. این مسئله که افتخار ما ایرانی هست که به نام در واقع زنان ایران و با پیش به اصلاح قدمی دختران جوانمون و در اعتراض به حجاب اجباری بلند شده ایم. بنابراینه که این رو بایستی هرچه گسترده تر، مثلا دیدید اعلامیه های دختران بلوچ رو چقدر شکوهمنده، بایستی هرچه بیشتر این حرکت گسترده تر بشه، از همه جای ایران به اصلاح ادامه پیدا بکنه. کافی نیست که این حرکت ها ادامه پیدا کنن، باید گسترده تر هم بشن. بنابراینه که من فکر میکنم رژیم تمام تلاشش اینه که نیروهای کرد رو که مخصوصا اونهایی رو که نیروهای مسلح دارند و اینها تحریک بکنن و اینها به عنوان به اصطلاح جواب به حرکت‌های رژیم وارد میدان بشن تا اینکه شمار شرکت کنندگان از جمله در کردستان حتی در شقیق کاهش پیدا خواهد کرد. اینو باید هوشیار بود و این کار رو نکرد. یعنی بذارید رژیم، میدونم که واقعا کسانی که در این به اصطلاح ایلغارهای واقعا وحشیانه رژیم به کردها واقعا شهید میشند و اینها چقدر تلخه. کردستان در تمام 40 و چند سال گذشته شهید داده. بایستی حالا مردم کرد در کوچه و بازار هرچه بیشتر به میدان بیان و در همه مناطق ایران هم اینطوری باید باشه. هرچه رژیم ما رو تحریک بکنه نبایستی از شیوه های مسالمت آمیزی که در اعتراضاتمون داریم به اصلاح کوتاه بیایم. هرچند که شیوه مسالمت آمیز برای ما
کمونیست‌ها به اصطلاح یه اصل به اصطلاح پایه‌ای نیست. هر جا که لازمه باید اسلحه برداریم. منتها این به عنوان یک تاکتیک، یک استراتژی مرحله‌ای مهمه که بدونیم که نقطه قوت ما برتری عددی بوده. 80 میلیون مردم میتونن به میدان بیان. توجه داشته باشید که خیلی از کسانی که اومدن حتی زنانی هستن که حجاب دارن، ولی اومدن برای آزادی به اصطلاح حجاب به اصطلاح مبارزه بکنند. این حادثه بیمانندیه که به نظر من هم به اصطلاح به انقلاب ایران رنگ زنانه میده. قطعیه پیشگامی زنانه. اینو چیز کوچکی نیست، نذاریم اونا خود بکنن. بله، شما از انقلاب زنانه گفتید، همین الان هم واژه تقریبا به همین معنی رو به کار بردید. خب ما میدونیم که هیچ انقلابی بدون حضور زنان و مردان در کنار هم قطعا به سرانجام نمیرسه و خیلی از این انقلاب زنانه برداشت‌های متفاوتی دارن. شما میتونید از دیدگاه خودتون در این مورد برای ما و بینندگانمون توضیح بدید؟ ببینید، توجه داشته باشید که در ایران در چند سال گذشته اعتراضات وسیع توده‌ای بوده است. یعنی ایران ما در 7-8 سال گذشته، مخصوصا در این 4-5 سال گذشته، هیچ روزی نبوده که حرکت‌های اعتراضی وسیع وجود نداشته باشه، از کارگرها، زحمتکشا، معلم‌ها، بازنشسته‌ها و غیره و غیره، در مناطق مختلف کشورها. در کردستان هم که چشمگیر بوده، خودتون بهتر میدونید. ولی اینها تبدیل نشده به اولا یک حرکتی که همزمان سراسری بشه، دوم تبدیل نشده به یک حرکتی که مستقیما کله رژیم رو هدف بگیره. یعنی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، به اصطلاح مرگ بر دیکتاتور فلان، این شعارها، این در یه لحظه به صورت برق‌آسا، واقعا به صورت برق‌آسا، اصلا از چه طریقی شد؟ از طریق شهادت مهسا امینی. دقت بکنید، مخصوصا مظلومیت یک زن که اون به اصطلاح ظلمی رو که جمهوری اسلامی در تمام 40 و چند سال گذشته علیه زنان در واقع اعمال کرده، یک دفعه منفجر شد. یک دفعه اون حادثه‌ای که در واقع تونست به اصطلاح یک دفعه همه اعتراضات رو به هم پیوند بده و مستقیما بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و موجودیت اون تحریک بکنه، جنبش زنان بود، مسئله زن بود، آزادی زن بود. حجاب، البته برداشتن از حجاب ضرورتاً به معنای برابری زن و مرد نخواهد بود. این هم ساده لوح نباید باشیم. جنبش زنان خواسته های بسیار بزرگی داره که مخصوصا ما چپ‌ها، ما کمونیست‌ها بایستی ازش آگاه باشیم. ما فقط به اصطلاح آزادی حجاب نمیخواهیم، ما برابری زن و مرد رو میخواهیم. برابری حتی به لحاظ قانونی نه، برابری در زندگی اجتماعی. بدون آزادی زن امکان نداره سوسیالیسمی شکل بگیره. تمدن سوسیالیستی به قول یکی از تئوریسین‌های معروف و کلاسیک مارکسیسم یک تمدن زنانه خواهد بود. دقت بکنید، این نمیتونه پا بگیره. دیگران هم میدونید که حالا همه از حقوق زنان دفاع میکنن که جای بسیار بسیار خوشحالیه، ولی توجه داشته باشید که در تمام دنیا، در 4 گوشه دنیا و در تمام مثلا یک قرن گذشته، مسئله زن و مسئله چپ و مسئله سوسیالیسم با هم گره خورده. یادتون باشه که در دنیا، در جهان ما، وقتی که مثلا انقلاب اکتبر شد، اولین وزیر زن در روسیه به وجود، یعنی اینو بولشویک‌ها چیز کردن. اشتباهات زیادی هم در حوزه‌های دیگه داشتند و فلان، اونا بحث‌های دیگریه، ولی ما در واقع اولین سفیر زن کمونیست‌ها چیز کردند و اولین جایی که به طور وسیع برابری زن و مرد مطرح شد
در روسیه بولشویکی بود و فلان و اینا. بعد به تمام دنیا انواع سوسیالیسم هایی که دیدید دیگه، بعضی هاشون هم واقعا تعصب آور بودن، سرکوبگر بودند و فلان، ولی همه اینها توجه داشته باشید که در همه جا مسئله زن با از مشخصات چپ بوده. مثلا کافیه که چین رو در نظر بگیرید. چین واقعیت اینه که دموکراسی نیست، منتها چین رو با هند مقایسه کنید. هند میگن که بزرگترین دموکراسی دنیاست دیگه. یه بار نوام چامسکی گفت این جمله رو، خیلی نکته قشنگیه، گفت که وضعیت زنان در هند طوریه که روی طالبان را سفید میکنه. میدونید که در چقدر بی‌حقی وجود داره، نه که از نظر قانونی ها، اصلا از نظر عرفی و نمیدونم حرکت هایی که علیه زنان میکنن مردها و فلان. دیدید که مخصوصا زنان پایین. منتها در چین توجه بکنید، زن و مرد لااقل در یه سطوح کلیدی برابر هستند. مثلا حالا اینو ببرید به جاهای دیگه ببینید چه خبره. مسئله ما باید توجه بکنیم که این حرکت که اصلا یک انقلاب، یک خیزش توده‌ای و سراسری با شعار برابری زن و مرد بلند میشه و اینکه بر سر به اصطلاح مخالفت با حجاب اجباری شروع میشه، اولا نشان دهنده اینه که یک حکومت عهد بوقی نابهنگام بر کشور ما حاکمه که باید بره، وگرنه راه نجاتی نیست. این که زنها پیشتاز این هستن، این حادثه بیمانندیه. زنها در همه حرکت ها شرکت میکنن، ولی این بار اشتعال این خیزش بزرگ با مسئله زنان مثلا گره خورده و با پیشقدمی زنها. این دختران جوان رو میبینید، اینها انقلاب دارن میکنن. چنین چیز کمی نیست. اینو حتی من نمیگم که مثلا میگم دیگه آدم هایی که امضا جمع کردن در رأسشون جودیت باتلر و فلان و اینها، ببینید میگه این یک انقلاب فمینیستیه، بلند بشید همه جا از اینها دفاع بکنیم و اینها امضا جمع کردن. یا این بی ربط نیست و ما مسلمه که راه درازی داریم برای برابری زن و مرد، ولی تردیدی نیست که جنبش ما همین الان با پیشتازی زنان در واقع همگانی شده و این رو ما بایستی گرامی بداریم و محکم ارزیابی درستی ازش داشته باشیم. بله، برگردیم به احزاب، حمله به احزاب مخالف رژیم در کردستان. به نظر شما رژیم با این کارش به هدفش رسیده؟ نه، خوشبختانه نرسیده. خوشبختانه یعنی متوجه هستن احزاب کردستان که نبایستی به این تحریک رژیم جواب نادرست بدن، چون کافیه که چند تا به اصطلاح اصل شلیک بشه تا اینکه اینها شروع بکنن به اصطلاح کشتار مردم. یعنی تحت این عنوان که اینا ول کردند و اینها اومدن مسلحانه نمیدونم میخواستن فلان رو بگیرند و اینها، مسئله ای نیست. هرچه طولانی تر بشه این حرکت، درسته که میدونم که واقعا خون میدن مردم. این من در خارج کشور نشستم به اصطلاح بگم لنگش کنین، این واقعا یک چیزه گناه اصلا، ولی توجه داشته باشید که حرکت هرچه بیشتر ادامه داشته باشه و هرچه بیشتر توده‌ای بشه، عمق بیشتری پیدا میکنه و هرچه بیشتر به نظر من مسئله زن در کانون به اصطلاح توجهات قرار بگیره. مسلمه که انقلاب ما مسائل فوق‌العاده متعددی رو داره، فقط مسئله زنان نیست، ولی جمهوری اسلامی که در واقع خودش کهتری زن رو به پرچم خودش تبدیل کرده، خواه‌ناخواه این به اصطلاح جمهوری رو که اصلا جمهوری نیست، در واقع بردهداریه، تبدیل کرده به یک چیزی که زنها رو در رویارویی با خودش قرار داده. مخصوصا نسل جوان زنان ما که تحصیل کرده هم در داخلشون خیلی زیادن و اینها نمیخوان به اصطلاح روسری برای خیلی هم. البته روسری بعضی حق دارن، هر کس روسری داشته باشه یا نداشته باشه، آزادی پوشش حق ابتدایی و طبیعی همه انسان هاست در همه جا. منتها اجباری بودن روسری یعنی اون هم بردگی زنان. این خیلی مهمه که جمهوری اسلامی که حکومت به اصطلاح میخواد که
به اصطلاح اسلام رو پیاده کنه، همه مسائل اسلام رو ول کرده ولی به حجاب چسبیده. چرا؟ از این طریق اینو تبدیل کرده به پرچم موجودیت خودش. بنابراین که خیلی خیلی مهمه که این رو ما بتونیم به زیر بکشیم و من به نظرم کردها هوشیاری نشون میدن و باید اینو ادامه بدن. باید از همه این گروه ها خواهش بکنیم که مبادا تحریک بشن. میدونید که وقتی خون ریخته میشه آسان نیست که آدم مثلا عصبانی نشه، دست به سلاح نبره فلان، مخصوصا در جایی که امکان مسلح شدن آسان باشه و اینا. بنابراین این به نظر من خیلی حرکت خوبی بوده. بله، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. زنده باشید، خسته نباشید. امیدوارم که با موفقیت هرچه بیشتر این حرکت، این خیزش بزرگ مردم ایران و همچنین خیزش بزرگ مردم عزیز کرد ما واقعا جلو بره. من درش تردیدی ندارم که در تمام کشورهای دور بر ما هم بیداری بزرگ رو به وجود خواهد. ببینید مثلا دختران افغان چه کار میکنن جلو سفارت ایران، یعنی همه جا ما هست، تنها افغانستان نیست، در تمام کشور. مثلا ببینید در ترکیه و در جلو سفارت ایران چه کار میکنن، مثلا اردوان چه کار میکنه. توجه داشته باشید، یعنی این حرکتیه که به سرعت بین المللی خواهد شد. زنده باشید. سپاسگزارم رفیق محمد رضا شالگونی، فعال سیاسی و از کادرهای با سابقه و رهبری سازمان راه کارگر. زنده باشید. قربان شما. بله بینندگان عزیز، شما مثل همیشه میتونید عکس ها، ویدیوهاتون از اعتراضات و همچنین نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو از راه شماره تلفن 2045 71 64 50 24 از طریق تلگرام برای ما بفرستید. همین شماره در پایین صفحه تلویزیون شما هم حک شده. تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید میبینیم، برمیگردیم. با اعدام گل و قتل چکاور نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه. بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم.
میخوام مردم بشم قانون بپوشم لباس رعیت و از تن درارم میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم بترس از من اون پروانه هستم بترس از من که آزادی صدامه بترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگامه بترس از من بترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم بترس از من بترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم بترس از من بترس از من دیگه چیزی ندارم که ببازم بترس از من بترس از من میخوام با جرأتم رویا بسازم میخوام با جرأتم رویا بسازم بله بینندگان عزیز درودی دوباره. همونطور که در آغاز برنامه گفتم و شما عزیزان نیز مطلع هستین، دیروز چهارشنبه قبل از ظهر ساعت 10:30 سپاه پاسداران با پهپادهای انتحاری و موشک به مقر احزاب مخالف رژیم در خاک اقلیم کردستان عراق حمله کرد. در جریان این حمله تقریباً تا همکنون 15 نفر جونشون را از دست دادن و بیش از 40 نفر نیز زخمی شدند. در همین مورد کمیته مرکزی کماله اطلاعیه‌ای دادن که براتون میخونم. اطلاعیه کمیته مرکزی کماله اعلام اعتصاب عمومی در روز شنبه 9 مهر ماه. مردم مبارز کردستان، رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن خیزش انقلابی مردم ایران با این هدف که به خیال خود نگاه‌ها را از صحنه خروش پرشور مردم در خیابان‌های کردستان و ایران متوجه بیرون مرزها کند، روز چهارشنبه 6 مهر ماه مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران
در عمق اقلیم کردستان را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد. در جریان این حملات بیش از 13 نفر، البته تا همکنون شدن به 15 رسیدن به 15 نفر جان باختند و ده‌ها تن زخمی شدند. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته هر بار که به چنین اعمالی دست زده با عکس‌العمل قاطعانه مردم روبرو شده است. جمهوری اسلامی که از گذشته درس نیاموخته است و ناتوان از خاموش کردن شعله‌های خیزش انقلابی مردم کردستان و ایران، بار دیگر این سیاست شکست خورده را تکرار کرده است. ما اطمینان داریم موج عظیمی که به دنبال قتل ژینای جوان از کردستان برخاست و سرتاسر ایران را در بر گرفت، با این گونه تلاش‌های از سر استیصال فروکش نخواهد کرد. اینک زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی پاسخ این جنایت را از شما مردم مبارز کردستان بگیرد. بدین وسیله همراه با دیگر نیروهای سیاسی فعال در کردستان روز شنبه 9 مهر ماه را به عنوان روز اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اعلام می‌کنیم. در این روز مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل خواهند بود و معلمان و دانشجویان و دانش آموزان در محیط‌های آموزشی خود تجمع خواهند کرد و حمله بر مراکز سیاسی احزاب کردستانی را محکوم می‌کنند. مغازه‌ها و مرکز کسب و کار به جز آنهایی که نیازهای اولیه و حیاتی مردم را نظیر نانواخانه‌ها تأمین می‌کنند بسته می‌شوند. کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بسته خواهند بود. کارمندان بانک‌ها و ادارات دولتی بر سر کار نخواهند رفت. بگذار که جمهوری اسلامی دریابد که مردم کردستان فرزندان خود را هر جای دیگر تنها نمی‌گذارند و از آنها پشتیبانی می‌کنند. بگذار روز شنبه صحنه پرشور دیگری از جنبش انقلابی مردم کردستان در مقابل چشمان جهانیان به نمایش درآید. از همه جوانان و زنان و مردان مبارزی که در این روزها در مقابل جمهوری اسلامی سینه سپر کردند، از همه کارگران و تشکل‌های کارگری و نهادهای مدنی و احزاب و گروه‌های سیاسی در همه جای ایران می‌خواهیم که از این حرکت مردم کردستان به هر شیوهی که می‌توانند پشتیبانی کنند. کمیته مرکزی کامله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 7 مهر ماه سال 1401 برابر با 29 سپتامبر سال 2022 میلادی. بله بینندگان عزیز، آنچه که براتون خواندم اطلاعیه کمیته مرکزی کامله بود که اعلام اعتصاب عمومی داده در روز شنبه 29 مهر ماه. در این بخش از برنامه زنده همراه هستیم با رفیق مرسده قائدی، فعال سیاسی و دادخواه دهه 60. رفیق مرسده گرامی سلام و درود. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در خدمت شما هستم. با درود به شما و بینندگان عزیزتون و من هم خیلی خوشحالم که همراه شما هستم. خیلی خوش اومدید. رفیق مرسده، شما کاملا در جریان اعتراضات و اعتصابات در ایران هستید و اینکه میدونید همونطور که در اطلاعیه هم خوندم دیروز سپاه پاسداران چطور به مقرات احزاب مخالف رژیم در خاک اقلیم کردستان عراق حمله کرده و متاسفانه تعدادی جان باختند و تعدادی هم زخمی شدند. در شرایطی که گوشه و کنار ایران، سرتاسر ایران با همبستگی قابل ستایشی روبرو هستش، این کار رژیم رو در این شرایط از نگاه شما یا شما چطور ارزیابی میکنید؟ من اول دوست دارم که با اسم رمزی که اتحاد ایجاد کرد، ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی، و با یاد کوچکترین عزیزی که از دست دادیم، وانیار عزیز که همراه مادرش در این حمله وحشیانه رژیم خبر رسید که این عزیز کوچولوی ما همراه مادرش رفت و باید اونو تو تاریخ نوشت که کوچکترین عزیز ما فقط در عرض 24 سال ببخشید از ما گرفتنش. این در تاریخ ثبت خواهد شد و ثبت شده.
جنایت هایی که حکومت اسلامی کرد. ببینید مهسای عزیز ما رو گرفتن، مهسا جهانی شد، به نظر قهرمان شد و جهان رو وادار کرد سر تعظیم در مقابل مبارزات مردم ایران و زنان سر تعظیم فرود بیارن و اینکه تمام دنیا 4 دهه شاهد سرکوب بودن و سکوت کردن. این بار مبارزات مردم ایران و شعارهایی که دادن، اتحاد همبستگی، کردستان چشم و چراغ ایران، از کردستان تا تهران، یه همبستگی این دفعه بین تمام مردم ایران ایجاد شد. کاری که رژیم سالها روش زحمت کشید که این همبستگی ایجاد نشه و همیشه خواست کردستان رو جدا کنه و مناطق دیگر رو و مردم رو در کنار هم قرار بده. اما این بار اتفاق دیگه افتاد. حربه جدید که رژیم خواست از این حربه استفاده کنه بعد از اعتراضات چند روزی که سراسر ایران بود، از سنندج، تبریز، تهران و همین شعاری که من اول گفتم، این شعار شد همگانی و فکر میکرد با این سرکوب وحشیانی که روز چهارشنبه انجام داد که متاسفانه طبق آماری که خودتون دادید الان 15 نفر از دست دادیم و 40 نفر زخمی، کودکان مورد حمله قرار داد. عکسایی که دی مدیای اجتماعی اومد، اینو در جهان باید پخش کرد دوباره که ببینید این جنایتکار چیکار داره میکنه و خواست یه تفرقه دوباره این مسئله رو بکنه به مسئله اقلیم کردستان و اعتراضات ایران و شهرهای دیگر رو بخوابونه که این بار باز شکست خورد. دوباره یک پارچه حمایت از این علیه این سرکوب رژیم بلند شد و دیشب دیدیم دوباره اعتراضات از کردستان و تمام نقاط ایران دوباره شکل گرفت و با همون شعار زن زندگی آزادی دوباره اومدن تو خیابون و همین الان باید بگیم که این شکست خورده این حمله و امیدوارم که جنایت دیگه اتفاق نیفته، این دوباره حمله نکنه رژیم. ولی این دفعه مردم تصمیمشون رو گرفتن. جواب دوباره به این، میدونید یه واقعیتیه، مردم اومدن خیابون و اعتصاب دو تا مکمل همدیگه است، تکمیل میکنه همدیگه رو. خیابون رو دارن، باید الان با اعتصاب هم باشه. این دوتا خودش یک قدرتی به تمام معترضین در داخل میده، تمام کسانی که شروع کردن، نسل جوانی که با جرأتن، واقعا سر تعظیم فرود میارن در مقابل این همه شجاعت، مقاومت، ایستادگی و رودررویی با این رژیم جنایتکار. همین دیشب پریشب بود تو سننده شاهد بودیم که دختران به خیابون اومدن، روسریه هاشونو از سر برداشتن و تو تهران تو همه جا میبینیم روسری میچرخونن و از دیروز سالا 2 تا اتفاق افتاده. 2 تا دختر جوان بدون روسری رفتن، از وقت کارشون که تعطیل شد رفتن وسطش غذا خوردن. امروز هم دوباره یه عکسی اومد، یک دختر بدون روسری تو خیابون داره راه میره. ببینید این جنبشی که با سرکوب زنانی که از اول انقلاب شروع شد، با این سرکوب این جنبش رژیم قدرت گرفت، امروز این جنبش همراه با مردم اومده برای سرنگونی و یه اتحادی که الان وجود داره تا اینجا نتونست و من مطمئنم این اتحاد نمیتونه بین مردم از بین ببره. حربه های متفاوتی داره میزنه ولی تا الان شکست خورده است. تا الان شعارهای انحرافی میده، افرادش رو میندازه ولی تا الان شکست خورده. من اینطوری فکر میکنم. بله خب رفیق مرسده، برای مردم ایران، برای مردم کردستان، برای این همه خشمی که در خیابونها الان داره به صورت فریاد خودش رو عیان میکنه، برای این همبستگی و در مقابل این کار ددمنشانه که واقعا از روی استیصال بوده که جمهوری اسلامی دست به همچین کاری که دیروز اتفاق افتاد زده، شما چه پیامی دارید؟ من پیامم به مردم این 2 تا مسئله است. یکی این که در این شرایط هم در کردستان و در سراسر ایران دستگیری در سطح وسیع شروع شد.
در سطح وسیع. زندان ها پر از زندانیه. یکی این که واقعا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، باید محور پرچم ما بشه و نسل جوانی که پای صحبت من در سراسر ایران نشستن، زمان شاه در زندان رو وا نکردن، مردم در زندان رو وا کردن، ما رفتیم در زندان وا کردیم. درهای زندان رو باید شکست. زندانیان ما رو باید آزاد کنیم، چون زندانیان ما الان زیر شدیدترین فشار هستن. ببینین گروگانن، من تجربه گروگان بودن دارم. 67 ما رو گروگان گرفتن، 60 ما رو گروگان گرفتن و کشتن و این تجربه رو میخوام منتقل کنم به نسلی که دهه 80، نسل جوان، قوی، شجاع، که یکی از این مسائل زندانیان سیاسی و نکته بعدی خانواده هایی که عزیز از دست دادن تنها نذاریم، در کنارشون باشیم. الان یک دردیه که به درد همه ما دادخواهان اضافه شد. هر روز داریم با اینا گریه میکنیم و هر روز داریم با اینا سوگواری میکنیم. ولی خانواده های عزیز دادخواه، سوگواریمون رو باید به قدرتمون تبدیل کنیم، باید به مبارزمون تبدیل کنیم، با عکس عزیزامون بیایم تو خیابون. ازتون خواهش میکنم نذارین که اینا مانع بشن که ما از عزیزانی که در خیابون ها حکم اعدامشون دادن ما بی اطلاع بمونیم. ما به عکس این عزیزانی که شجاعت نشوندن و رو در روی رژیم زدن برای آزادی، برای یک زندگی انسانی، بذاریم ما این بچه ها رو پرچم خودمون بکنیم، به دنیا نشون بدیم که مردمان ایران، اون سرزمین آزادی میخواد. 4 دست داره برش میجنگه. عقب نشینی نباید بکنیم. با پرچم عکس عزیزانمون، با شعار زندانیان سیاسیمون و با همون شعاری که اتحاد بین ما ایجاد کرد که از ابتدای انقلاب نسلی که باز خبر نداره، ما اون روزا میگفتیم نه روسری نه توسری، آزادی و برابری. امروز وقتی که به اون شعار فکر میکنیم، امروز هم میاد زن، زندگی، آزادی. یعنی این تا شعار گره میخوره و هم تمام مفهوم مبارزاتی ما رو میرسونه. باید ما هم در خارج کشور همراه شما هستیم. شنبه الان در لندن یک تظاهرات بسیار بزرگی هست در حمایت از اعتراضات کل مردم و الان نامه‌های متفاوتی، مخصوصا از حمله دیروز، نامه‌های متفاوتی نوشته شده و داریم اعتراض می‌کنیم. باید به دولت‌های اروپایی فشار بیاریم سفارت‌ها رو ببندن و اگر نمیذاریم سفارت‌ها اینجا بمونن. سفارت‌ها باید بسته بشه، سفیراشون باید اخراج بشه. این خواسته هایی که به نظر من در خارج کشور ما میتونیم این کارو بکنیم و با کمال تاسف که ما در کنار عزیزانمون در داخل نیستیم که همراه اینا به خیابون‌ها بیان، ولی ما خیابون‌های اروپا و آمریکا رو داریم اشغال می‌کنیم. بله، خیلی ازتون سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما حاضر شدید. رفیق مرسد قائدی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق و دادخواه دهه 60. با آرزوی اینکه فردا یک اعتصاب سراسری در تمام ایران اتفاق بیفته و به شما واقعا خسته نباشید میگم. خیلی مواظب باشید. مرسی. خیلی ازتون ممنونم. بله بینندگان عزیز، شورای سازمانده اعتراضات یک پیامی رو گذاشتن در کانال تلگرامشون تحت عنوان پیام دریافتی از همکاران رسمی عملیاتی نفت با این عنوان: بیانیه اعلام حمایت از اعتراضات مردم به جان آمده و علیه سرکوبگری‌های حکومت. ما کارگران رسمی شاغل در بخش‌های عملیاتی نفت قتل مهسا امینی را که حقیقتاً هشداری به همه ما مردم بود و با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست شدیداً محکوم می‌کنیم. چنین جنایت و جنایاتی قلب همه ما را به درد آورده است. ما حمایت قاطع خود را از اعتراضات مردمی در کف خیابان اعلام می‌کنیم و خود بخشی از همین مردم هستیم که بیش از 40 سال است زندگی و کرامت انسانیمان به دست حاکمیت مستبد و ضد بشر پایمال شده است. از جمله همین امروز وضع معیشت به جای رسیده است که هیچ تأمین و شرایط قابل تحملی برای ما مردم نمانده است. ما خود شاهد بودیم که وقتی جمع شدیم و پیگیر مطالباتمان شدیم، همکارانمان را دستگیر کردند و برایشان پرونده تشکیل دادند. ما دیگر به ادامه این شرایط برده‌وار زندگی و کار تن نمی‌دهیم.
ما التیماتوم داده بودیم که اگر به خواسته هایمان پاسخ داده نشود با خانواده ها به خیابان خواهیم آمد و حالا نه فقط مطالباتمان جواب نگرفته است بلکه حاکمان اعتراضات ما مردم را دارند با سرکوب و گلوله پاسخ میدند. با گشت ارشادشان به جان مردم افتادند و مهسای ما را به قتل رساندند و این شطوری است که پشت در خانه هر کدام از ما خوابیده است. قدرت ما در اعتصاب سراسری و متحد ماست. ما ضمن اینکه همان مردمی هستیم که در تجمعات خیابانی حاضر میشویم و شعار زن، زندگی، آزادی سر میدهیم، اخطار میدهیم که اگر سرکوبگری ها ادامه یابد، اگر همه دستگیر شدگان آزاد نشوند، اگر به فضای پادگانی در خیابانها و در شهرها و در محیطهای کارمان پایان داده نشود و اگر معیشت و کرامت ما به ما بر نگردد، همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم دست از کار خواهیم کشید و این بار با خانواده هایمان و همراه مردم تجمع خواهیم کرد. دست از سرکوب و جنایت بردارید. معیشت، منزلت حق مسلم ماست. بخشی از کارکنان رسمی صنعت نفت. خیلی خوشحال هستیم که از اینکه کارگران صنعت نفت که بخش کلیدی صنعت ایران هستند به این اعتراضات واکنش نشون دادن و امیدواریم که در اسرع وقت به اعتراضات و اعتصابات مردم بپیوندند تا هرچه بیشتر قدرت مردمی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی کامل تر بشه. عزیزان، در این بخش از برنامه همراه رفیق علیرضا نوایی، فعال سیاسی و کارگری هستیم. رفیق علیرضا گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون و این برنامه و درود به تمامی جانباختگان اعتراضات اخیر و همبستگی و همدردی با خانواده های این جانباختگان و همچنین خانواده هایی که عزیزانشون الان در بازداشت و زندان بسند. خیلی خوش اومدید. رفیق علیرضا، تایتل برنامه ما در مورد اعتصاب سراسری هستش که تشکیلات ما و کمیته مرکزی کماله و همینطور احزاب دیگه برای روز شنبه 9 مهر ما دادن و این اعتصاب عمومی در مورد جنایتیه که دیروز سپاه پاسداران رژیم با حمله به مقرات احزاب مخالف رژیم واقع در خاک اقلیم کردستان عراق این حملات رو با موشک و پهپاد انتحاری انجام دادن و عزیزان بسیاری جان باختند و زخمی شدند. شما در شرایطی که الان در پیامتون از همبستگی گفتین، همبستگی سراسری که بین مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به وجود اومده و همه شهرها شاهد اعتراضات و اعتصابات مردمی هستند و با شعارهای مختلف خواهان سرنگونی رژیم هستند. در چنین شرایطی به نظر شما چرا رژیم دست به این کار زده؟ ببینین، بیشک این کار رژیم در چارچوب برنامه سرکوبی که از نظر ضعف نه از نظر قدرت، چون میدونه که در اقلیت افتاده و اکثریت اهالی مخالفشن و بخشی از این اکثریت در خیابانن، بخشی دیگر در شبکه‌های اجتماعی اعتراضشون و حق طلبیشون و نفرتشون هم نسبت به این حاکمیت نشون میده. میاد تو خیابون‌ها به طور مستقیم شلیک میکنه به طرف معترضان و حق طلبان، بازداشتشون میکنه که تعداد بازداشتی ها که از هر استانی خبر میاد بالای 100 نفره و همچنین به دنبال اینا مثلا برای دستگیری معترضین جستجوی خانه به خانه رو در دستور خودش میذاره، یعنی حریم شخصی خانواده ها هم اصلا رعایت نمیکنه.
دانشجویانی که دست به اعتراض زدن و تجمع زدن و بازداشت میکنه، هنرمندان، نویسندگان، شاعران و همه اینا رو که در بازداشتشون رو تو دستورش گذاشته و در چارچوب این که تلاش داره که وانمود بکنه که این جنبش از خارج از کشور هدایت میشه. این در واقع تو دستور خودش گذاشته و اولین بارم نیست. باید یادآوری بکنیم این اولین بارم نیست که در این موردم من یک نکته دارم که خطابم به همین نیروهایی هست که مقرهاشون بمباران شده به اشکال مختلف که اگه فرصت باشه میگم. بله خواهش میکنم بفرمایید. ببینین یکی از اینه که وقتی که ما میگیم در مقابل سرکوب رژیم به هر شکلی که هست باید مقاومت کرد. مثلا آموزش هایی در اختیار معترضین قرار میگیره، از چی؟ از بین خودشون، اونایی که با تجربه ترن، چی از تجارب گذشته کشور ما و چه تجارب کشورهای دیگه که توطئه ها رژیم رو خنثی بکنن و یا ابزار سرکوبش رو کنتر بکنن و دامنه تلفات ضربه رو محدود بکنن. این الان گرای این مقر احزاب رو در کردستان عراق داره جمهوری اسلامی و هر وقتی هم که اراده میکنه اینا رو بمباران میکنه. هرچند که من تا اونجا که اطلاع دارم تلفات میتونست بیشتر از اینا باشه و به خاطر آمادگی هایی که وجود داشت از دامنه تلفات کمتر شده، ولی باید این نیروها آمادگی اینه داشته باشن و بدونن که جمهوری اسلامی در آینده هم از این ابزار استفاده بکنه که بتونن توطئه های رژیم رو خنثی کنن. بله رفیق علیرضا سپاسگزارم. خب پیام شما برای مردمی که الان در خیابان ها هستن، برای مردمی که عزیزانشون رو در طول 10-12 روز گذشته از دست دادن و همینطور خانواده هایی که عزیزانشون رو دیروز از دست دادن چیه؟ ببینین من به عنوان یک حامی جنبش کارگری صحبت میکنم، یعنی خودمو در جایی قرار میدم که جوانان، زنان، کارگران، معلمان، حقوق بگیران، دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران در عرصه اصلی مبارزه حضور دارند و تنور مبارزه رو گرم نگه داشتن. من روی ادامه و استمرار مبارزه تأکید میکنم و با هیچ شکل از اعتراضی مخالفت نمی کنم، چه در میدان، چه در خیابان، چه در خانه ها، چه در شبکه های اجتماعی. هر کس متناسب با وضعیت خودش این تنور مبارزه رو گرم نگه داره و استمرار ببخشه. رژیم هنوزم که هنوزه میگه که تا اعتراضات ادامه داشته باشه اینترنت و اینا قطعه، یعنی وحشتش نشون میده. تو اینا قطع کردن اینترنت در هیچ کجای جهان به معنای قدرت یک رژیم نیست، بلکه به معنای وحشت و ترس و ضعف یک رژیمه. خب حالا ببینیم چه اشکالی هست. اشکال فقط این نیست که حتما اگه 2 شب این جوانان نیومدن تو خیابون اعتراض تموم شده. مثلا کارگران هفت تپه، نمایندگان کارگران هفت تپه تعدادیشون راه میفتن میرن سر مزار مهسا ژینا امینی و با خانوادهش دیدار میکنن. چه ابتکار جالبی! یکی از ابتکاراتیه که میشه در استمرار مبارزه. کارگران نفتی که میگن ما اعتراض داریم به وضعیت، علاوه بر اعتصاب برای مطالبات خودمون ما هم ساکت نمیشینیم، ضمن این که الان با بیانیه به شما با اینایی که تو خیابون هستن اعلام حمایت میکنیم.
در آینده میتونیم به اشکال دیگری هم دست به اعتراض بزنیم تو این رابطه. خب مثلا نکته دیگری که خیلی خیلی اهمیت داره، میدونیم که تو هفته گذشته حدود 1000 نفر جمع شدن جلوی زندان اوین برای خبر گرفتن از عزیزانشون و همچنین برای آزادیشون، حمایت کردن از این تجمعات و تجمعات کوچک دیگری که در شهرستان ها برگزار میشه، مراسم هایی که برگزار میشه، یا مثلا فراخوان داده میشه در مدارس به تحریم کلاس ها، دانشجویان تحریم کلاس ها و اعتصاب و تو دستور خودشون گذاشتن، هم در اعتراض به قتل ژینا و هم بعد از آن بازداشت‌های گسترده‌ای که صورت گرفته. پس بنابراین پیام من اینه که داخل کشور به هر شکلی که هر کی متناسب میدونه، خب تنور این مبارزه رو گرم نگه دارن و این مبارزه همونطوری که طی آبان 98 تا شهریور 401 با اعتراضات وسیع کارگری، اعتراضات معلمان، اعتراضات زنان و دیگر نیروهای اجتماعی جریان داشت، این تنور مبارزه رو گرم نگه داشتن، این هم در شرایط کنونی خودشون بررسی بکنن و اشکالش رو ادامه بدن. طبیعتاً این اعتراضات در داخل کشور خون تازه‌ای در فعالین کارگری و فعالیتاشون در خارج از کشور جاری میکنه. دیدیم که بعد از سالها شاهد اعتراضات گسترده با شرکت صدها نفر در شهرهای مختلف در خارج از کشور بودیم و این مبارزات هم در جایگاه خودش و سهم خودش میتونه در ادامه و استمرار این مبارزات نقش ایفا بکنه و اون شعارم هیچ وقت فراموش نکنیم، اگه همه با هم یکی نشیم یکی یکی تموم میشه. بله، سپاسگزارم از حضورتون رفیق علیرضا نوایی گرامی، فعال سیاسی و فعال کارگری. منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو برای بار دیگه در اختیارم گذاشتین که با شنوندگان شما نقطه نظرات خودمون در میان بذارم. خیلی خوشحال شدیم. بینندگان عزیز، بیننده گرامی از کردستان شهرشون رو نگفتن، برای ما یک پیام فرستادند. جهت اطلاع، امروز پنجشنبه تاریخ 7 مهر ماه ساعت 1 بعد از ظهر 10 نفر مأمور لباس شخصی به منزل فعال کارگری کامران ساختمانگر حمله کردند و ایشان را بازداشت کردند. قابل ذکر است که لپتاپ و گوشی ایشان را نیز مصادره کردند. خیلی سپاسگزارم از این بیننده گرامی که این پیام رو فرستادن. خب قطعاً فعالین کارگری، فعالین خوشنام در بین مردم در این روزها ما میبینیم که بازداشت شدن و بازداشت خواهند شد و این نشانه ترسیه که رژیم از رهبران کارگری، از فعالان کارگری، از چهره های خوشنام کارگری داره و برای کامران ساختمانگر نیز آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد بشن و همینطور همه زندانیان سیاسی، همه فعالینی که الان در بند هستند، امیدوارم که به زودی آزاد بشن. امیدوارم که مردم قهرمان چه در کردستان و چه در ایران به زودی درهای زندانها رو باز کنن و همه این عزیزان رو آزاد کنن. عزیزان، بیننده‌ای برای ما پیامی فرستادند. این پیامشون مقداری طولانی هستش. خواستم که مختصری از این پیام و چکیده‌ای از این پیام رو براتون بخونم، اما ترجیح دادم که متن اصلی رو که ایشان برای ما فرستادن و متاسفانه من نامشون رو نمیدونم
و حتی نمیدونم از کدوم شهر کردستان برامون فرستادن. از متن نامه پیداست که از سنندجه، اما برای احترامی که برای ایشان قائل هستیم نامه این بیننده عزیز رو براتون میخونم. زنان، مردان و جوانان مبارز، در تداوم اعتراضات سراسری و خروش خیابانی جوانان معترض به 43 سال سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی، همچنان خیابان‌های ایران و کردستان در تسخیر معترضان است و مردم به سطوح آمده سنندج نیز دوشادوش مردم دیگر شهرهای ایران در 11مین روز خیزش سراسری خود همچنان در خیابان‌ها حضور دارند. تاکتیک و شیوه جدید اعتراضات غیر متمرکز و محل محور در نقاط مختلف شهرها توان نیروی سرکوب را به شدت کاسته و موجب خستگی فراوان و به هم ریختگی دستگاه سرکوب و ناتوان از حضور پرتعداد در محلات و نقاط مختلف شده و به علت تداوم اعتراضات روزانه و شبانه و خستگی بیش از حد نیروهای عمل کننده سرکوب قدرت عمل معترضین را به طور چشمگیری افزایش داده است که این پراکندگی اعتراضات موجب کاهش حضور نیروی سرکوب در مناطق مختلف شهری شده، به طوری که اکنون در سنندج واحدهای سرکوب به علت کمبود نیرو به تیم‌های 10 نفره و گاهن کمتر تقلیل یافته است و این کاهش قدرت عملی میدان موجب فرسودگی و ضعف در مقابله با معترضان شده. از سوی دیگر شیوه جدید مردم و بوق‌های اعتراض توسط ماشین‌ها در خیابان‌ها موجب به هم ریختگی بسیار زیاد سیستم عصبی نیروهای سرکوب شده و گاهن آنها را روانی و ناچار به شکستن شیشه‌ها و حمله به اتومبیل‌های عبوری می‌کنند. دستگاه سرکوب به علت ضعف نیروها و ریزش در صفوف نیروهایش با تاکتیک جدیدی قصد حفظ روحیه و توان در میان نیروهایش، آن هم با شلیک کوره تیر هوایی و گاز اشک‌آور در ساعت شلوغ خیابان به داخل معابر شلوغ و ورودی پاساژها به منظور خلوت نمودن خیابان‌ها می‌کند تا مغازه‌ها بسته و خیابان‌ها خلوت شده و قدرت مانور خود را افزایش دهند که باید با شیوه‌های جدید از سوی مردم و معترضان این تاکتیک سرکوب را خنثی نمود. دیروز چهارشنبه 6 مهر ماه حوالی ساعت 7 غروب در پیاده‌رو فردوسی و پایین‌تر از هتل کاخ 2 تن از فرماندهان میدانی یگان ویژه که یک سرگرد و یک سرهنگ بودند به شیوه وحشیانه یک عابر معترض که دچار بیماری بود را به شیوه غیر انسانی مورد کتک در کف خیابان قرار داده و بازداشت نمودند که فوراً با اعتراض و دخالتگری و مقابله به مثل زنان و مردان عابر و حمله ور شدن و هو کردن این 2 مزدور نیروی انتظامی ناچار به آزاد نمودن فرد بازداشتی و فرار از محل شدند. آنها به شدت از اتحاد و همدلی مردم معترض می‌ترسند و در چنین شرایطی حضور متحدانه مردم موجب فرار نیروهای سرکوب می‌شود. همچنین خیابان 6 بهمن و جلوی پاساژ صدف اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به داخل پاساژ کردند که مورد خشم مردم و عابران قرار گرفته و در سر کوچه یغموری واحدی 10 نفره از نیروی سرکوب با وحشیگری تمام به وسط خیابان ریخته و به هم ریختگی و عصبیت خود را از صدای بوق اعتراض ماشین‌ها با شکستن شیشه و آینه اتومبیل‌های عبوری موجب خشم و نفرت بیشتر مردم و عابران شدند. در 2 روز اخیر تعداد زیادی از نیروهای سپاهی و اطلاعاتی با پوشیدن یونیفرم سفید پلیس راهبر و در قالب نیروی پلیس راهنمایی رانندگی حضور چشمگیری در خیابان 6 بهمن و میدان آزادی و تقاطع سید قطب و ژاندارمری داشتند و در کنار آنها تعدادی لباس شخصی اقدام به تصویربرداری از پلاک و یادداشت نمودن پلاک خودروهای معترض نمودند. همچنین با تلاشی مستمر در چند روز گذشته مشخص شد که کوادکوپتری که در ساعت اعتراضات در خیابان 6 بهمن بر فضای خیابان و کوچه‌های مجاور اقدام به تصویربرداری هوایی، کوادکوپتر به نظرم فکر کنم همون پهپاد باشه، در خیابان 6 بهمن بر فضای خیابان و کوچه‌های مجاور اقدام به تصویربرداری هوایی از معترضان برای شناسایی افراد می‌نمایند، اپراتور آن از یک خودروی سمند سفید با شیشه‌های کاملا دودی که در نقاط مختلف خیابان به ظاهر
پارک شده بود هدایت می شود و متعلق به دستگاه امنیتی می باشد. نیروهای لباس شخصی با تغییر قیافه و ظاهری بسیار شیک و اسپورت و پوشیدن لباسهای رنگی و عامیانه حضور چشمگیری در میان معترضان دارند و اقدام به عکسبرداری و شناسایی و گاهن دستگیری افراد می‌نمایند که باید در زمان اعتراضات خیابانی به شدت مراقب اطراف و اشخاص دوروبر خود بود تا توان نیروی سرکوب را به حداقل رساند. یکی دیگر از تاکتیک‌های درست جوانان معترض پرتاب بطری‌های شیشه نوشابه به سمت نیروها و واحدهای سرکوب است که به شدت موجب وحشت و فرار نیروها می‌شود که به طور مثال در 2 شب گذشته جوانان خشمگین از داخل کوچه‌های منتهی به خیابان 6 بهمن و ساختمان‌های اطراف با پرتاب بطری شیشه‌ای نیروی سرکوب را زمینگیر کردند. در برخی محلات شهر جوانان با نارنجک صوتی دستساز و پرتاب به سوی ماشین‌های سرکوب با آنها به مقابله پرداختند. جوانان و زنان و مردان معترض و آزادیخواه توان و نیروی مردم در خیابان در تداوم اعتراضات پراکنده و خیابانی است که به شدت توان سرکوب روزهای اولیه را از دست امنیتی سلب نموده و موجب کاهش زیاد استقرار نیرو در محل‌های اعتراض شده است. با حضور مداوم و شبانه خود و حضور همگانی و خانوادگی در اعتراضات در کف خیابان پیروزی ما نزدیک است. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بیننده عزیز که اینطور گزارشی کامل و دقیق رو برای ما فرستادن، برای اینکه بدونیم که نیروهای سرکوبگر از چه ترفندهایی استفاده میکنن، چه شیوه هایی رو به کار میبرن و با چه حیله هایی مردم رو میخوان فریب بدن، از لباس پوشیدن به شیوه های جوانان و مردم عادی گرفته تا پارک کردن ماشین ها کنار خیابون برای شناسایی، از پهپادهایی که در هوا برای شناسایی به هوا پرتاب میکنن، از هر حیله‌ای که نیروهای سرکوبگر به کار میبرن تا بتونن معترضین رو شناسایی کنن و از روش‌هایی گفتن که چطور معترضین میتونن در مقابل سرکوبگران از خودشون محافظت کنن و چطور معترضین میتونن به سرکوبگران حمله ور بشن، تعرض کنن و اونا رو از پای در بیارن. از جو و فضای انقلابی شهر سنندج گفتن و پیام دادن که ما مردم میتونیم با اتحاد، با حضور خودمون و خانواده هامون شبانه نیروی سرکوبگر رو هرچه بیشتر خسته کنیم و هرچه بیشتر به انقلاب نزدیک بشیم. خیلی از این بیننده عزیز سپاسگزارم. شما عزیزانم میتونید با شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون حک شده 2045 71 64 50 24 از طریق تلگرام گزارشاتون رو مثل این بیننده عزیز، پیام هاتون و عکس هاتون و تصاویرتون رو از اعتراضات در شهرهای کردستان و سراسر ایران در طول شبانه روز برای ما بفرستید تا ما هم با شما عزیزان که بیننده برنامه‌های تلویزیون ما هستید در میون بذاریم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا پخش زنده دیگر شاد و سربلند باشید. به امید سلامتی، به امید پیروزی. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel
fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina